Tigin Paing tu wana siung. Well, do wine come. Happy Sunday. Happy Sunday. Koi mitlas Kosrae. Ngati interest kalen we kom kaksakin kat ke pelchik penge all the two singe. Kasap kumay ko kain ko marswan time zone for ko marskan. Tigin interest kalen lao di megos ngau it kos. Naka chui kaksakin kat ke usie pelchik las kadin taka wiowos ke pelchinge. Metigi res on mutawaek gesta ke shipro wana pelna ke wakate siya kun like share life cast lasr lowos ke pelching to koyang nakatsum na ke shipro ni kashla na wana ka tram kun ni cash masom la ta kana ke olu tu singe mishenge KahsInKol lowos ta ko ke siya sermon shel ito ka shel dikin triskal na tigun alu me chingan kadata ka na ke we mat na kay wine na Sunday school lasr na tigun Sunday school an kadata ka na ke alu ni tawi we na schedule ma church las ko rang online ministry ko KahsInKol lowos ke online ito ka na we inale liang met plasma kufnan sum na ke alu Seattle ka alu Texas ka Honolulu kesben manaslalo si los mutanan loma ka kesben naspe ka fushaye argat keta ka wiko was met mai kufnan sum na ke aluan into ka we ak fashi me Sunday school we me alu netawian tamasi ka dakkalim yange week na phone jinga ka ka sampram kun ipru sapta yes ipru sapta singaw nakatako siya kuno kontak ke siyam yang lon kors siya pita tolu kat sampram kun me ay siya lam ngal tolu nakachipa flot na ke me ko mak sapta singaw nakataka sampram kun siya te ipru sapta ikash ya na ke sapta singaw lan na masih tikin tres kalil isla yok kelen gasnen marsomonia gasmer ke fa ma team so go ma tram kun yok ya by proy kun ikta na shilen to ko ro sermon shilal genen aro fin sa ka pangan wik na ke wa katta ko wi mit Kosrae lasha ro alu me to sermon jingen to ko yok na ke wik na phone chima some wik na phone chima ka tro kuno kon oro me akketeyac che malike ke mande na fin sa kin galen ma si sam from pinya men pai try because wik na ke wa tugun alu me Sunday school alu ne tawiya nakata ka liki me outline na ke next week kadin ta ka wiowos pam ta ke mante fal pang sam in me ikes la ngena nara Belgium kadin ta ka sermon online bange ka three kaksakin god me tigin na ta ka sam kin si fa la la when na ke come som we me alu med ke church las Kosrae order of me ikesla na alu la ta ka riti so ko chama la usie met klas ngin yak la ona na ta ka me read masa tukun read masa man na ta ka me rela proy tukun proy singan na le me ta ka na ke sifa Mwe Read na akketeyac na bang fin trago if ingom go flan som we alu Conyers ka we alu ye Central Texas kesben manaslom ka kesben traveling distance loman na pa KahsInKol lowos sa tagat na kaya kun matang na lom siman ke shen na kaywa we me sermon we Sunday school na we alu ne tawi na pelching ale kulo kaksakin kat ke met mata ka shilpe sam ka likia pasha ke pelching ya tikin ngama tikin ila kula katin fast na meta nge tukun ka taka fast na meta man we aklen met nge
broccoli Daniel tuwo gamalla damdai kenye arilana 2 o'clock kalang 2 o'clock kalang lang kat mole ke fong chesom at ka inchi long gas matallal kulo ay tuwo na si was kanareo kulo malla kenye na kimie ne kimie kumulo afate na ngayon kulo malla tigin tres kan phone bella met tigin som kolkat keshi proy if not much mal kum ke fat me patusut bella ke pelching Well, wo beklamalap ngan wikom na Mr. Lipan kaksakin kat ke mo laskewa an wikom ben pain met wers na kayo mauchak be in wikat ke litu senge tudengin si Enrique Lelen las finan Kent Washington ngan lalfungi o papena finan Texas ngan pain kos na kayo matakang ala na yoking an lasin daka in wikos ke message mada akollah misingenge in kan wikos ke akulan singkat ke monyaklal na Mr. Lipan be en ke kamakat pa belsin na siskewa e pange mamashu ke belsin ya nge flonot pelanashu na flogot fastnamit right kada so mushe oni kashla KahsInKol lowos na kataka na keshi proy tigin efin mo namnash well lamalap kulo fastnamit commute tigin faga project well ingin akan lang fastnamit kaya nga ke ispela in wikum pe aklen tigin chilash nge hey inan Dallas lamalap tigin Rolstan Rolstan. kulo tigin tuwa na si was tigin tiche lemin lipan kulo malap tigin ke na finally tigin chip of lash pange tigin treskal Biwas killer. All right. Ano na muna po ay elashi Kosrae kaksakin ipisina kat. was no one mekos Laila ka din develop ta kan lash na ke pel inalu kulo malap tigin treskal la tigun alu in la kolkat ke alu meta la ta me akketeyac pingan ke pel Sunday school kulo malap tigin Okay. kan natigin namnas nanis pela kolkat ke she proy nakat fa usot pela kan tawak Mas namit. kan namnas naya ulkat lagaywa en ko marswan kom wikat pa na proy project finne taga ke me sham ta namnas buya pa na proy ke ko marswan kat kulo kaksakin kat namnas kat sum na ke proy LEUM God flet na lash kat Srui malala pe kaksakin kum ke belching kat taka na jurum kesben leila lom na shesh kesben langkalang pakden yokum na shesh kum ukas akketeyac du tusing ka en na ke wa time difference zone magadash ke kum leila kadin mole ke belching kadin taka nget na shi technology kum la kum kat mole fan na lash
Wan kat shayong. Kat la Abraham, kat la Isaac, kat la Jacob. Kat lan met na kay wa felching. Ke matawa sham na. Ke ko usngaklom, kastlom, rala man kay wan ka sa fel. Tago ke precision, tago ke kolenalom. Fakak na pala kat mulji mafalati ki man kay mo. Omniscient, ita man kay mo. Omnipresence, asyan na kay mo. Omnipotence, kaligi man kay mo. Kay nene man kay wan ka sa fel in the palm of your hand. Kay liki niyom langyak fin fella shinge, pangay ko, pangay infinite, pangay sovereign lom. Alala ka din met na gawa ni pasnasyon ke belchingin kaksakin ko. Ito la wangin mwet, wangin makain taga-metigi ko. Wangin mwet ka wangin makain taga-tukum. Alpha, omega. Ka Srui kaksakin ko makatfleten na. For the many blessings that you continue place us with. Kat kulo malab ke nekat fatutulay mo large kat continue to miss the mark to shock that yes ben pakdan yoklom na shesh kai she kumushe lain chinga katin ngat na suminak falat chigom. Or kat mta kaksakin kom effect kulo malap na shum. For these blessings kulo na shum kesha ulash. Thank you for our families. Kulo ke may kawaklash. Thank you for the financial blessings makumishin na shishkai. Physical fitness lash. Mungonash and matalash. Kat kulo malap na shumo kat flatten na. Kat kaifa malap to kung ditigat. Kat in steward di managawa blessings na kayo ngay. In glorify kuno ko na flight makumisyon na siya Lulalfongi. Kadin takumya. When I met along lagos flushing lagos long lakalim. The Great Commission. Kadin the ore makin placings nga for self-gain. O kadin ore makin na phone line takumya. The fella siya nga phone na siyang gepel siya nga metigi patle. Or awi ang siyas, when akollah siya sa ptatolo, for siya nga lakot akalim niya. Long siya kawal lom, brings everything in perfect unity. Kat pang na sumukat flan na kepel siya nga na, kat chekay na raw, anything without you, kumpa source of life. Kat kaya malalap na manasukat flan na yun, napel na kayo mo. Ngan mo minigas na yung siyas, ngan narsan, ngan kas kepel siya. Usi mapayalom makayna. Si was lom, Paing wolom mo kat flag na. Usi arulom ka din lut ke. Inkanikin lango, yoktikin na kayo, kas mo loma, pole la kalimike, evish sapton kor. Taga din puro armor of God. Lulalfongi kom la kom wicked. Ke spiritual warfare chima. Kunay ke Genesis told you fashion na ke benching. This very moment we need you. Olim kat flatten. Kapang na siyang proy ka matlas na kayo. Dahil katitrik natas. Talik mo kul force. Talik mo tayong force. Nina baba. Si fen siyaw lalap siyaw sa siklas. Kapang proy ka matkulas. Matalag ka local, state, national government laws. Kat proy ka church leaders laws. All across Kosrae, off Kosrae Island. Takollah siya sa ptatolyo, fosing alakos, lang siya kawulom, inawi ka di kipelching. And up nas, kasyagat kadingat na siyong, siya masyasing kasawin, pel na kayo. Alam kat flat na kat kaksakin kumke, man na kayo.
bella fósia, takas ben gas molom, awi an la flush, kadina lo kala, ke lang si kawul mamak, kalim ye fin shaksin de wan na dum Jesus Christ. El ban gene kwaya mo, wan metakana room shayan Jesus Christ. Or lela kaksaklasin, so yak na room ke belchinge, kadin kaksakan alke, ngon men God, kat ngon si wana son saptagos long lako sa kalim. God is spirit, so therefore we must worship him in spirit and truth. Kat kaksakin gumukat na, Proy ka managay wa kaksakin gum ke Jesus simitlang ulas. Kat proy. Amen. Man. Amen. Kulo malap. Kada som, there are tikin treskal. Wana kadakalan niya nga. Tikin treskal ba nga pelchim ni kasing kulo sa indaga. Outline ni Ben Amaurik. Finan Central Texas. Finan Washington. Ka finan Honolulu. Kona. En siya lasna kayo yok na main island Kosrae. In Aquaklan Congregation Church Kosrae. Ra KahsInKol lowos online ministry lowos ay daga. Finsa kinakfashila siya sermona. We in order of service sima kat kalim ke alulash Kosrae. Toko yang kata sum na ke Sunday school. Pati kin tres kale daga mana ka titi fara ke mantia na ke shette kata daga summarize ya na ke ipakos ma kataga liki ke mante na kataga tuste na ke lain ke kataga kunokon. Na toko nga kol ke aluin etawi. We Read si mataga ke KahsInKol natasang. Now with that being said, kadali su kaksakin God ke atlan man naga wana ke belching. Kadin tuwaini wana kadakalan mga. Efinkom ko efinkom manas masing manasyu masing manasil lipan pe. Masin mat na kayo. Tatikun ministry online singa namnas som na ke local church lasan. Som nera pastor penet. Som nera pastor Epner finen lanay. Som nera pastor William, pastor Dawson, pastor Lars finen onolulungan. Som nera pastor Lars, som nera pastor Lado, pastor aminisma. Online ministry singa som na rin met ma ekoflan som na ke local church. Wana tikin skiller dal kianga i pushing out for small makers lela ka din te folle ak treni last na ke pali na alu naro alu singa et replace ye alu na kay wama ta correct pel na kay wake istrilan en Kosrae kataga na we kaksakin ka din pato kin kashamat na kay ako lo malla ringston na na ko lo mallap ke arsluman pe naro with that being said namnas ka sumnera tikin tres ka lang daga afashe me sermon last na ulit to. Tikin tres ka if you're not smashing a mal ka na nga usot na ang fafash na met. Oana kewa pacl vers na met ke kashalan kadingina. Well, kulo kaksakin ka at usit pel. Gina nga bangon kat nage call to worship lasra. Beges lagi Shamsi ofok. Amen. Fakik po siya ningan asin LEUM GOD kusfel na kewa. Kulansap LEUM GOD kingan kusin da ka na yemdal keon. Kusin ita la LEUM GOD ilkat elbawre katle ekat malal. Kat matral esipla ni melal. Utyak nan muton asil kikulo. Enan kail kalal ki kaksak. Sangkulo na siyel e kaksakin inel. The LEUM GOD elwo langgalang lal on mabat bat. E haru lal asin full na kewa. Bange siyam sa kumakis ang ikesla. Taganilaski tusingya. Ngan wala limnister lipanin pain ko. E metiki ka te fast na meta. Ngan kain si mwet in Lulalfongi fi ke Church Sacramento. Ke unsa ko lalos ngayon ikesla at kanilasya. Nabakat fast na met.
Nakadnak maswigat ke. Kaksakin kat ke met weer finen Sacramento met Lulalfongi weers. Elos of vers finen shares Seattle, Washington. Paurela video sima nga istangan. Magipelsinge kada daganin pray siyak ta daganin lasr nafakat fast na ke dakin yen maash ke kolyanalo lash ke dudusinge. Katagani pray. Katsvid be pacl yedom kat verlaat las kat multi van katla Abraham, katla Isaac, katla Jacob. Kat si se shamsham na manke orikle. Fela singe kumrela elme lang nelombe. Inakkelim mina sheshla wengen sifletikikum. Kilomalap nasum kat papagis superiority lom. Your almighty greatness lom. Banag kipel singi kataka in wedokle. Ingan wala kasin kaksaklas na siyum mettikat fast na met. Kilutu singi kat katayalik siya fong siya sa umla kadik kodik met siya peta ke maulas kumda karangin kat.
kat ngishes yung kipelsingi kat babatamashin kasao. Nanakmana sa kwaema ngan madalom na fesh na kewa. Dakatasho ye fin mes mea yekof kauye. Nanakmana sa kashikat. Pelsingi pekat kaya kalemi pe compassion lash. Mangsi lash na sinwet wiyesha. Banan kat saklalo siya kiproy ke pelsingi. Nanakmana sa kat baba. Kometa mamaylo saske. Mutawaek yun metlash ke nursing homes. Ka finne lomono. Ka emergency maforskninga lagi pelsingi. Ka siya si mama prolonged condition la ke masla. Färre ben förlek. Mas masalo makkalim yunasish. Kadin tiya salga misyalas. Kulomalap na siyumkat papa. Kikas matalom da kanakkayakat. Nanakmanas. Kat ngishepe siyum kikashalom na sin matwiyash mamtape kipelin yokshala kipesingi. Kimatsiyok le ng lash mamdulle. Fasta gikat. Sivil bagas maganyagat. Ikas matanin siyash la kum nalamala. Mutawaek si. Kay suslasi. Oya pegim dullasi. Kat Lulalfongi kunla. Elos na kawa mamdulle. Silen kome may kesla kalyaka. Elos ya soek na yung kesi glorified body. Oana ki kung falakon ng Moses. Niginel bakbak mo agaman transfiguration. Oya pe. Inusyala Elijah. Inakalimila. Elos na kawa. Masyak na mole. A event ki rapture akalimia ki siete soniga. Saptagos fa singal dolun ki singal algos. Soek pa na inek. Kaya pa na Elijah. Inusi akin na sirs ka din tu. Kofin pa ilang Lulalfongi singi kat papat masin ka siya. Kat ito peki. Dalik natas. Matwias na kayo makapul peki pelsingi. Lomkelpos. Kafine katma 4-4 walom na sunotlan makuluklas. Kalipise mamakatorela. Siyang ang inlim tulak na siyum. Nanak mo na saksi ko siya kikat laki. Lalakatin teka katakay ni ke. Kong takay ni naklas ke. Akadina na polsala sinon kaksak. Nakikusushik kya katalala sinin kosla kailos. Kat proepeke pelsingi ke arula na yok nus yen engyang singi we los wiguluk singi sisis lagi nanaklan madoreklan met as maganyakat na kayo wala ito las ito wala nakalash naknas kaya siya malalayin nanaklan met kolar finan White House. Lakat fin lang siya sham ke malangat. Kadin diyang matalanlas. Kadin loang na sin elos siya shiksin malik. Naknas kaya siya. Matkolas na kayo matulokyak. In rela social policies. Kalaka o yefa kaya man kaya sikat. Elos intenang fin malo school. Kumen trust. O yesi nga na sin matkolas siya. Ako na in White House na. United Nation, Arab Nation, European Nation. Na financial chef same ka fine takasha success. Siyam sa pala matsaplom kel Mr. Snowbell and News was singe. Hindi loko nagsyan Lulalfongi singe yurin matlash. Siya papa nakadusta ka nagayan katashwim singe. Ekin la pange sipe yok makumdigi katifin fel singe. Panagkisipe singe ainakin makkalimiakki masmasalomin metolong laikos vasinga laikos. Nakelongol. Kadin som fakek. Fakek peng mosinga na finfella na fon. Kom siyak sin Moses mesin bominget. Fakla si kelsako. Kolorek makin. Ay penan na siya misingi. Internet as. Computer as. Technology as. Lalakadin rek makin mangan sang at fancy gospelum. Ay na nexako. Siya reklevin en rom. In fakalik.
kai na sin mweta apolil kesla ingenik in fakak Paing wasinge na sin mwet Gentiles. Glomalab chingkat papa. Loke won kula si fanan tum siya masapayama. Tiga in fak papat marsing shaw. Hello salt by. Doksel alos taka. Orek manafela. Alos siya in kashaw. Ketegat len singi mat mungum singi. En anak manas na siya ke makuluklas. Oana kat nak manas na sin mwet siya rek makuluk na siya. Et siya kol katin mwet. Ais kat lelki makuluk. Doksel alos. Eko. Wala na bad. Amen and amen. Kaksakin God. Kaksakin God ki kamala siya na siya katin ganda ka ni kilansingi. Ang pain ko sa kayo mata kain wikat ki pelsingi. Kastan God ka in fakyak bel na kayo. May milosyon na sin matayan siya ki well siya. Dahil may matayan ko siya. Ilosyon na siya. At kung ay tayo nilalos, dahil singil som fakik ki kospel singi, nain galsil, nain muralal. Inusya na si kum la takalo man siya eksistensi. Takalo man kumdagang ako min sisin sikin kastan kat. Kastan kat akat siya sa fashikin. Kalmean bang am de son mati. Kat tingay tsari, kat siya blesya. Kastan kat mala sin fakik ki pelsingi, fal pelin titi sa fao. Barela sa lal kang lasr. Nara paneng, kikataka na wiowos msingi ana kaya akketeyac ni silipan, we pray lala. Pakumta, mwet lash maiko flarelan lomalu, kisipen pangapray inge. Ilos en ma, ilos eko flarel. Ora lemil fakt na sin matayan siya ki wild siya. Silen kumetles omne kinging sugungan na rock flat loman. Mentem pala pa kumus forforngan. Kumda ko na siya may kisya matal si Vena. Kifang fa ko inge. Mana ko ke puk. Ongulon ko skipa pal nada shange. Leland bang makatufe en lutut kuna. Menga samsam kuna. Ngasam kun na ke pukol ngolon kosni. Pang electronic version ke Bible natasha. Genesis, Exodus, Leviticus, Oikek, Deuteronomy. Buklimekos ngen, bukin masap limekos. Na masap la siya ka ke Exodus longol. Fastolu. Nagisngalit kos. Nakkalimila kadesang puksing alimekos kan na sin Moses. Joshua, matnanan ka, Ruth, si Samuel, Lu Samuel, si Kosrae, Lu Kosrae, si Chronicles, Lu Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Esther nige Joshua bugin samsam matas nga lubang. Buklimekos fakyang dugonge, kade sang peka din ito lamang amin mana kayo interconnected kay people. Inakketeyac ka two fingastan God. Chicken nakla si Vena. Nara ki buklimekos matakan ki insip wisdom na siya nge. Bugin lalmet mo Soap, Sam, Sokas, Ecclesiastes, Onal Solomon. Kader samram sin met palalal. As met palalong lu by the ki Bible matanata siya, talimekos bang bugin pala fulat limekos, pala ladalan lois yean, metigdagalan lem. Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Kukuswin liye, anan categorize ye. Limekos singaluo, na limekos ke bugin wisdom, na limekos ke bugin pala fulat. Na singaluo siya toonge pa, Osea, Soel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Tukol Malachi, wangan kaskadil siya basang na sin met palalal in fakak, sin talik natal. Nara Malachi na kemeto, ars ye ang fuko period of silence, kadil di siya samsam.
Nabuktol ngulyangan mga kalimya, OLD leta tolu, testament leta ya. Tol ngulya structure, 39, tunaka. Tugun period of silence singa yang fukungi, patle, injul pay dakyang may dakyang nasin, may ta ne at pasasya wo yakin may sisa. Kometa lash misaya siya ko. Na superiority lalabang ito kan tram game singa. Na para meto kin mutawaek meto sapta si fosil kilungon mikos el mutawaek in la fin payas na tinsya. Na metlu ke Bible in fact masifon na lukel orapan na taxia usingan dahil mutawaek ki kapa si mameto laksya fiya insang verify na kospelakos meto Mac Luke John. Kospelakos bugin history si fun na kiuleng sa siya panganorikma. Na leta longul siya pa fakyang dakongan singal tolu malal bol. Kataf pacl sentence ko imit ki siya. Bukngan faklain ilke. Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timote, Titus, Philemon. Na leta singa pa kada samsam kun na yok bem singa ki sen skula Hebrew. Den akalim na siya smostata. Philemon Falokyak nege Rome, bugi kasngen inel Paul simleke. Napaleta la James, Peter, John, Jude, na pugin pala si fun na. Pag revelation, baudak la John Patmo, sil, udakyak til som get a glimpse of heaven, na bangan puksingen. Na dagalash misingen met get fast na meta. Managet na ben na kayo kat mata esla reading / ke Exodus langol was tolu na ke singalit kosan metigi sapta singan for singalyan pangan sapta si makadel Paing lol Moses. And in fact na sindalik natalan dalin set apart consecrate len tolu finne met tolnge dalin de wimtan kelo sahan all dalin na akollah stevel tago na ke subon final sainay na ke elos tako eng palal kusus kanin man na wasikyak met kelak na ke final sainay ekan misya usale sangin adesyak Moses tan ke nasom na balongul taga Moses somne usi masap nge nikko mesya na KahsInKol Nikum ranasin katena masulala, katena laman maanin kasaulang, kamanin fella den, kamanin kofi fella. Nikum si fena bas na selos, korek man na selos, tangalem katlom si katlemta. Lain makuluklan babataman na sintalik nata, nakiful siyak tolu akako selos siya sangaya. Arakalang na sinsisi selos siya lang singa, eliyang masaplak. Nikum aklisong tanyinin lem katlom, ton lem kat elchew. Wangen matan elchakli song dinil. Samuel and Shapat in akmadalye. Lenon kos kuminorek marorek malom na kewa. Alen shakit ko Shapat lem katlom. Nikumrak tena orekma. Kawin na dum. Kaan na dum. Kamit kul kulansap lom. Kamit tain kulansap lom. Kakasho na dum. Kamit se lom siyam tain kalkalom. Den lonan kos lem kadel relaksrao efela mea manake wale mongle len shakit kos to oinge lem kadel akin siyo len Shapat akmandalye sanakin papatumum eninekium to len lom in pas fin velsi siya lem katlom esot na siyum nikum akmas nikum gosho nikum bushapas nikum kikiep kasas kiep lain metalan lom nikum rap kain lom sin metalan lom nikum rap kom tan kien metalan lom Kamit ngul kulansap lal, kamit kulansap lal, kakaw nadal ka has nadal ka katena, malan metalan lo. Paing masap makadil sang nasil Moses ya. Nang anfak katasik ya metigat fast na meta. Masap sinigi masap aklimekos, el relationship lom na singat. Nikom ay sinakat siyayak. Nikom ran na sin katena masalayla. Masap ak on kos funny na din. Nikum akmas, nikum guro, nikum busapas.
ilan lelan nge. Now, have you ever wonder? Kadit banglon Moses na finalso ko. Nanganikin na kung pagkata, nga siya hesom na wan, ngayon na nga, usre ni nas ko, dahil mo siya usre luan mit, balance siya. Kung minloang nakita na, layot nga en, relationship lom na sinkat. Ni kumakmas, ni kumkusyo, ni kumpusabar, ni kumkaskas kikiplan metalan lom, el, yot siya ba siya. Mirror, mangan sinkat, mangan na sinmwet. Epan na kay Sam, sokas. Sam kum na sinkat, sokas, kum nan maston meta nalta rela saksing sako. Naru sinashish ka hindi mangan la. Malan ka tala ta kain me, kaya siya kat nawikat. Kaksakin kat ki, oye matakla mga taga na kaya. Natakalak mi siya nga, nga taka nga ki, nga kumin lutut ki, in-establish masi mani na naklakak kaya ngip na ki samsam kun na ki me, superiority lan person of Christ si mga samsam kaya nga. Falat lan alala pa nga ki katin, si ki leksin loang na kaya mi siya nga. La ifo ko masap nga itiak kiyang, oye itiak kiyang nage kisema o rekla na sil, itiak kiyang sin Moses Aaron, ilos Aaron na nakfashiken matal, na matal ki lomnuk-nuk siya ke tabernacle la. Na fakata mo siya nga in kadeta takata na fakla, as perfect sacrifice si. Ma woliki na mama me, samsam kunyak nga. El more complete, fakata el more permanent na ginama siya. Napasi sa rangaki, mot ke mo, ewo ka din daga din establish in samsam kun na ki, me, superiority silang gata, falet na sila nga, lang gata nga ski loang ke liak wo ye, na fakat kain, som na ke oye, siya ma usina siya, katin liye na ke, me, difference ke ulang mata na ke ulang sasya. Na metigat fast na metan nga me tuin singa nga chi unsu kong insang lalangan kan setup nakat fata ka na ke message nga na ke akollah ko. Skili lang akan chi metigat kan yakla unsu kong nga kat fast na met.
Lumalap chin met wiers financiero matagal kimrata wancha coach finagalen beke video siya pakanan met wiers siya. Elos siya na rek murain tuya kin kan wi kaksakin kat. Na malutut la siya pakadako la kadin suang na kenge. Kade som na ke merita siya ke pelsinge. Na si fesi mga ki usya na siya smisinge kadin na aske kadin taga nan ka kaya pa. Jesus better than the prophets, Aaron, Moses, ga finne na ke oyen kisesi malo sarameta na ke o covenant siya. Superiority sila ni bang kita samsam kuna in-establish. Narang mutawaek ke ipsingan na ke ngausi na sip ke nga na siya katingan loang na ke mayen entok ngan bakat akketeyac ke wik na fon siya takoa. Nakatvineta ka din na ke Mwe Read singe ngaista ke ipru sapta si fasin ke tol bakos di ke man ngan ngavin ko en wiowos kataga ni riti fako inge kastan ka sin wen natal in pelmeta kali kaskasta sin met matalash bel na pas enoye pas sin met balo en lencha flying el kasasta sin wen natal Kade lora lakshaw e felakel e kade silalata man nukewa in malal kisaflaw. When e kalmek kalem wulanalan God elamal oebenulman God el shuke fela kashaw ke ko lan kaslal. Tuguni la ki darin genik in nakmanas ke makuluklan meta el matain kashaw ke lepo leyo sin God siya kalena. Kataga ni pray ke Mwe Read singe nakatfasom na ke akketeyac ma akoyak ke len misinge. Kulo malap sumkat papatamarsin kashaw ke lang silom na siyesh kum sabay mawen kulo si fan na natum. Inga enda ka usye na nakmanas na siyesh ke molasr. E kaslom kum usye pa na siyesh misinge an ke babal matal natasya. Kaslom siya kung mungyang darin na gana kaya kalemiyak ke bukla da mode. Maingin akalemi na siyesh. Nakashaw fele mawangan le kaslom yan nituk mabatbat. Kat papa, nanak mo na si kestam tanin siyesh. Nakimapay si waslom ke kaslom. E si kolom na sik ngan matpisi. Ngan kafain may kulansap sinta wala ke kaslom ke tusingi. Wala lem Mr. Liban. Kat nga siya sumpe. Dan ganda kan siya fan siya liyawi. Tuku nakatayaf toto mata kayuruk me. Kainim kat fakilo malap. Amen. Well, kulamalap. Pangan Mwe Read si madata na ke inakalemi na siya. Na fakla in pen mida kadel kaskas na sin mwet matalash. Pel na pos. Enoye pos sin mwet pala. Pasi pesir nga usya nga pangipugin pala. Tokel Isaiah, Jeremiah, Yokshay, Sigel, Daniel, Osha, Soelemo, Sobutay, Jonah, Micah, Nahum, Apakaksaf na Akai, Zechariah, Malachi, mga makadel di siya siya sin mo ito. Mga met pala nga siya from kune. Nangafak pe piyenga mo superiority lan Lem Jesus Christ, el folat na kalpe, Aaron na Moses seta kang na selos, oye manak fasya ke, lom nuke. Nara, nage superiority siya nga, falat na sila nga, almighty na sila nga. Academic key aspects siya. Elosin de flok na buklime ko, siya met makataya ke oyelan matuse, masapa. Genesis 6 Judas Leviticus o Deuteronomy. Intiya flok na Judaism. Akademia ingena lem Jesus Christ when kulo si fanan din gatne is far superior than the whole. Nara ke writer si Hebrew nga ki nga fak mabukla Rome Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, fane ke Philemona sim na inil Paul ke. Tatena dok me outrightly simle author silan matsinge. Na author singe
Idala lutnake, the right of Hebrew, and si matakana siyashkinge kenge pa centrality singe. Akkalemila Jesus Christ, el Messiah, el taka initiated, inakfashela, covenant sima, long waited, mama tapanya ka. Nara el wishi spiritual beast, el tagaben shamtek, toko shailala. King akkalemi ki, tui sham lan kat na sin met pala, na period of silence, nangakkalemi la meto sapta si faso siya nakalungol mekos. Meto il metak masi, el accountancy, el ki connect na pailan din siya lim. Na para el rela el aksaw naksya. Afart ni connect la pay. Jesus Christ, el win natin God. Na nagisapta si mga chamcham kengin ng academy la Christ is presented. El takay na academy la is the ultimate. El na safla falet liki. Narok kisapta singa tako Christ is presented as the ultimate and superior revelation of God. El penapakat. Masingay nakayakum. In kasha yakum nga kuminte thrift the weliki Lulalfongi si lasr. Nara filsak si nag-message si mga taka in okuku nene inge. Nga kumin established nag-superiority lala. Na falet ligi lang mit pala ka Moses ka Aaron. Ka finde nag-old covenant siya. Na nga kumin tu nakakilalfongi lasr. Ka nakita ka Hebrew sa palimekos. Narkim tawag singe. Gifak mo in pel meta kadel kaskas na sin met matalas pel na pos. E noye pos sin met pala. Here the writer divides history nage before Christ and after Christ. Nararamda lang siya rela book mo kat finish ke 2005 mo singe. Ein fulwa na file singe kat finlikiya mo. Me, isus talan leem na lelen nge before Christ, after Christ. Nakiplan ba singa ngakalemi na kadil tram sin met pala ngayon sang message na sin mweta. Nara Hebrew ta ka nge, original readers nga may Hebrew nge. Itele sam na kela, kat papel to, sham. Ilta sham na sin met matala siya. Bakalemi yakib uleng mata nge. Ay siya on ko, sham, kadil sham sin, ay siya. Met pala. Sham ben na siya chikap ki Genesis longolal ko, fasingaw ki longoluo. Sham ben siya papay prem, ki Genesis singalal ko, ka finne Moses, ki Exodus longol siya singalal ko. Sham ben na siya Jeremiah singal dolu. Nara kaino yengay sikyak ma, ilaye pe, sikyang na sinalik natal nge, Srui padahal mo pillar of fire. As ke Exodus singal dolo fast nangol siya. Pillar of fire and pillar of cloud. Srui in kasha los kola los ke fonge la kade luela los ak first los ke fong et tola kin ganik la los ke de los fasha. Ba Srui nge. Menanan shuzu ko fashna de lukwe. Nge. E oye pe Srui pakanyang siya ke len sonolosi elos lul na elos tabela kadilasher olos. Na pangagata o yema orang ngakalemia pa fakin pel meta kadil kaskas na sin met mata. Siya usket min ke fast do singa fakla. Einlen saf na inge. Stagluk. Ikaskas na sin na session wen natal. Kadil orela kasaw e felakel e kadil sila ta mana kayo in malal kisaflao. Na kat pa sin na tamas masam from ke nasin mit palaka through the prophets. Inge na esam from the sikum through his son Jesus through Christ la kalimi na siya. Na akalimi la Jesus il tako aksafiela akfashela originality sige message ma
met palange foreshadowy mo efasikyako. Naura ke mama uliakle na sinmuen kulo singe uliak yang penake ash anan usushi. Nakatsamram kun nake usu la usu ako ke atako ke pelsi ma mutsimarela ulela ke an elena lan misye na vaka nakflatiyak. Na het was ik er in lem Jesus nge. El slagin ma elis usushi nara me ileta ka mutawaek ke position si as a ruler ke kingdom sa singe. Na pakatakain akketeyac me passage ma akketeyac fin pa na ke highest honor ke position si may tekyang na siya ke kingdom sila nga Sam lu fasal ko fakla siya nga fa esut mo dal na kayo na assume fell on the phone efa malum. Na kikat fak kim daw ka Jesus worked with God to create the world. Through the Son, He made the universe and everything in it. Mana kayo walepeng John siya faslu kadin established vaksilaknan. KahsInKol illusion God mitigi mutawaek fel. Polel fakkisi kulansap talgus wason kosmo ena sish ashkat si fanna. Papa siya mana kayo wakel kat mol. Aslim si fanna Jesus Christ ke siya mana kayo wa orikle ke siya kat mol. Polel akkalimi pe lamal lan Christ orik malala ke siya ko kolasi siya fasikan mi kosh kolon gosh. Siya vak mo Christ il oana laman God. Siya God intiya kindly el pa wonse siya falatigi maurik na kayo the KL katilorela mana kayo an kasao efin fela maliyak matiakandiyak pe kolan ngon inge na kayo leme mitkol wal falat ma on yenengenga katilorela mana kayo an kasao fin fela yenengenga kel en asil na kalmiye pa Jesus was active at the beginning of time as the agent of creation. El nana ash nakim dawaka. And will hack at the end of time as they're here. Nabafak bangakalimi siya. Siyak ang afa esot nun fel na kayo assume fell on the phone ever malum. Na popolel is faxing yang kikat manatol main siya siya akollah na sinmetlala efa malash kat fa oye bebe in Christ ke makadel ako na sil. The kat fin we Christ kayo kat fa oye be welalin wala nalal. Katinin we Christ kayo kat fin ke we is ke wala nalala. Pasis rapol ramramang lang ke maing kumtiya si Philpe mit kulansap. Akum siya win. Eki kum win natal. Na kung fa usu iman na kayo siya katil karangan na sintalik natal. Siya uskat me na ki fasyak tolu ke marichilasha. When e kalme kalim wala nalan kat, elamal oepen alaman kat, el shuke fela kashaw ke kalan kaslal. Tukunil aki atarin kenikin na nakmanas ki makuluklan mo ito. Elmatain kashaw ke lepo leyo chinkat siya kalena. Na hindi ba de may fa transition na ki ipsito ko ngayon. Nakalme ba underneath Jesus' human appearance, nakimamakum kain ngayon liki lema. Ke liya lalos kela pa. O talik si mandin kam to si. Forget na Jesus does more than merely reflect God. Jesus is God. Everything about Jesus represents God exactly. Therefore,
He makes God's essence and nature clear to us. Kaksakin. Napafak mo wengen. Simwit na likat. E when si fan na natal siya oana kat. Emdasisken baba. Bel na kewa. Il paro na pacl kalim na sinweta. The prophets with pala mga mdokilay siya fani nikel malakay fakla. They could only tell God's people what they saw and hear. Panangan matel ka na ro. Mamatel liye e mamalos di pshala. Jesus was God himself. Nukewa may dak na sila first hand. Kaya akketeyac, Christ not only created universe, he also sustained it. Pasamram kung kitchen na si siya na keluo. Samram maurekle. Nara usiya na si kum ako min Lulalfongi ke Christ. Da elwen kulo si fan na natin kat. Superiority hilalapangan. Siya kada katakay na establish la. El falat na el peron Moses ma. Eron Moses ma misa. El misa el molya. Usiya na si kum min Lulalfongi. Na Lulalfongi para God inita la Kosrae fella. Orekle ke kaslan God. Makil Lulalfongi lasr. Eta masya kat indiyayak orekle ke masya teka indiyayak. Mana kewa ma elos mukui ke fong kun ke lom nuke. Ko oye mataka el typology sinama pungin na ke mae fataka. Darshakta. En lensaf na inge el kasyas na siya shinwen natal. God elorella Kosrae fella kel e God el chulela ta mana kain malal kisafla. Because Christ sustained everything, nothing in creation is independent from him. Wangan siyama, ana siyama makain me karangan yak makatel wangan liki. Mana kay wanain in a coherently, logically sustained. Apel in ma tesom na ke oye, na ke chaos ma, na ke force ka ilyaf ka ma. Kat kanita la, sham na lala, mighty power lala, ke command lala. Milorani, shikyak. He's transcended over all power. El kaligi ka na kewa. Makish befaka. El mise, el sifil be molyak. Na masing ba nansi koma. Mwet makatsamram ke mwet pala ka finne mo sharon maya. Masa mostak kalamiela. Jesus Christ mo ke fan na mise. Molyak ay som damada ke highest place of honor. Nara mise silal nga Elorela masima kisye malos oro akfashima ludia kiuleng mata Then orela masima de ospin jakuna del narana ke ye. Ana ke kisela silan leng He cleans people from the stain of sin. Mama Kosrae ashke el avunyana makuluklasha ke yesina should be na rik me kisya ke atonement. Inela makulukan nakmanasha ke dusan yesina should be rik. Masima ka tram ke Christ's superior sacrifice for sin. Pangan masimain reveal central theme sigalata si ke ipring matakov na siyashke. Inakketeyac, no sacrifice for sin could be greater than the sacrifice offered by the Creator instead on the cross. Lulalfongi siya Nara el naka el pa ransom sima molela makluk lasha.
Jesus cleansed the world from the domination of sin. Nailisma siya took the penalty for our individual sin. Na misya si mga kumias ke witalik natas nga crucifixion siya nga kalimya na kela. En wagel na siya kilanya klail. Siya yung malusurik bakin nila na tuwa siya siya sing sa konga kasi bakum. Ay lo siya toleng na kettle pong edi shim na kedel talakan ma ikwen manol wipen at karok siya kilanya klail. Nakatamo dangatang nila piyakol luman ki mga rik na siyuma. Pasikyak. Nga kay ganaw sa temple siya tunan tolo nga kan siya man siya pamisya molyak lala. In mole la makuluklak koma. Nara wangin siya molo na siya mo. No other penalty needs to be paid. Kadingin na ito nakatnasnas. Mayan makimachi siya sila. Akfashela. Aksafela. Na Christ is in the place of honor. E so ek madalebo leyo chingat papa. Kung te ka hindi na ke parang ange. Il falet lagaleron. Il falet gimet palo When Jesus mo fun na. At the right hand of the majestic God of heaven. Siya pa tagal ki siyam sa kumakodiya ki siyam si uksingol for siya. Il ki combine Old Testament thoughts nga express God's greatness and Christ's position ki so excellent in talepo layot nga. In to be seated at the right hand of a monarch was to be second in command. Literally, masi nga nakalimya. Pitsesi ki authority over heaven and earth. Pamakil fak ki maksingalon ko fasingalya lang sisa lutakyak na inkasao. Tukun lem Jesus kaskas na selos. Utakyak il na inkasao. Matalepo leyo chingat. Na metamaluto de los som. Eluto yen na kewa. Lem Jesus il wale los leki rekma elosara. El akpailu di lalos kemwe akal elosara. In dikshin na akalemi position chingen. Na para apology be fact mo na finoingen chef los alusle. Check Christ Jesus semise ka win fact mo el sak muli ya kakligimise. Inge el matalepo leyo chingat. Kaivikas na singat. Nara vakla lem kad el fact na sintokosra shalem lak matasis kyak lepo leyot. Niki nga filiyam at lokaloklom yeniyom. Samsu ko nga samsu uksinga wi fasi bangariti. Ma usye me guiding force sinagi faksingela. Ensi masolla lang sumutawe nga kadin alena kalim kela. En matal na matal safla se balsum na keng matal sisken lem kat. King ako askela Lulalfongi singe Ana kadin shaman na malutut ka tanay mo. La en sing ako makuto kaya pat sisilaske wingatari. Naraki falete na sila nga establish taring pacl ke ipulime korsla finnegeleron prisemita. Fak makay simetol flat sholla sin mweta. Chisa siltena sholla sin mweta. Ashishnya kita elan aulos losten kulansap na sin kaat. Inurek kise emasang geshipen makuluklalos. Geshipen il sifen ail nanakmanas inoyepos. Panangil kan mong fusas na sin mwetsya dikun era matafungle. Geshipen il sifen na il manas elinanurek ba kise. Tiyan ki makuluklan metlan makena. Irin na lang sinsin ki makuluklan si Fena pe. Wangan siya si Fena sulela inays walan metol falat. Panglan kat makena. Pasulela inays walan metol falat. Panglan kat makena. Pasulela si met na ki metol falat.
oana kita oyang na sileran. Ay pa na Christ, elti si fena sylela na ke wallan met tolfalet, akat pasiskilye kel fakma kom wennatik misenge nga papa letomum eloye be fak in si be fos kom evasie met tol mabatbat in oana melchizedek. Ketia sil mol matafela el praisya ke pasalalap etang nasin mwet nasin God siya kain mulala likimisya. Ekisipin pasisel en si pailal katel porongel. Tajakta el ne wen na din God el otela nakos ke kayo klal ke el saf aksafyela mana kaywa sa payak me na ke el pakain sang mulala mapatpat na silos na kaywa siya aksol. Ekat el fakla ma el si metol flat inarorek malan metol wana mel kasitek. Siya uskat me na ke kapa singi pangakita ka na kaya. Nga kuminitala Jesus Christ il wan kulo siya fan na din God. Taka mi siya ke si pesh soak matalepo layot. Singat papam singi. Nga kuminte falek taga Lulalfongi lasr. Nara ke me takalan matsimasamasla me puksingel fak mo yok makat kan fak ki masingi tajakta eupen akketeyac na siwos efa mayen kos arulan na salalkang faltari pel kosin matlutile ako shek na inain matluti kos ke maluti mafal na sin ma ta fan along ki kastan God na lang fal ko sin mo ke may mungo keke ako shek na titi katay na may siya shek na titi shek na taliksisik wangin ito lagi mapaya ma tiapay mungo makeke manasin met mata akiorek ba palalal kain aklin marton mawo makulu maluto na taga na sikom kadindikia Lulalfongi lasr. La mana kewa ma elosak fasye in kaksakin. Masamsam kunya kya. Makat papal sap na sin Moses eran ma. My Lord Dani en sikyak. Kekisya usya kya umukul. Kaneni, ule. Mafak ke masla. Ta ashta shakta. Tajakta singen pa, mama sikyak ngayon. Mana sikyakin point mana paisi may vataka. Masel temporary makayin let's make no mistake about it. Masap kanyak sinkat. Tamin as mana paisi maetaka in kaksakin yakle. Napalem Jesus Christ il taka. Utyak pelsi fanna. El te wana elos mana rekisina kisya. Pelsi fanain utyak akfalyela. Mayen masi el te kakenge. El pa perfect sacrifice siya. Eloye pe permanent. Elela na si kom. Nga kumindikia Lulalfongi lasr. La pa Jesus Christ elwen kulo si fanandin kat. Na mana kayo masamsam kunyak na ke oyelan fela ke fashion, Judaism, mana kayo mate malan gata. Enanan malan gata pang akum tufe. Lulalfongi lakuman tufe. Pela ngayon kakinasil na Mr. Lipan, nanda ka, kasta ke pelsingi. Pange akollah, kimaluti singi. Na Mr. Lipan, kumta ka, na pangasang skon ngayon, master diksam nang kumata ko. Naknas, masamnong ko na laisya, masamnong ko mit palange, flat leran, enlighten us. Imakadil, ikastanos yung kimalutut siya ngayon. Basta met? Mr. Lipan? Tiging kong gulo malap ke afasyan alu ka sermon lash ke online ministry lan met lash Kosrae ke pensinge kaptaga liye ipru saptashe fosina ke tolu wi
ipulimekos fos me singal na ke singalakos. Akketeyac oye makatilor makin mwet pacl mishenge katsifana tangan naman mwet pataka second person in triune God, Jesus Christ. Akketeyac wo matakaral tikin nge wanangan may wangan penama ngakan sang kasha ko ali yok tari kalam si mataka ipsheme ngan na ke fos na ke tolu ke sapta sina ipsyak lu mataka ke saptal me ko fos ngal si falangan katliye na paela akwak mataka ke Old Testament ka na ke New Testament singa na may fataka past, present, and future. Katli past lan Jesus Christ tonight pa may pala si ma may pala na kay wak Old Testament mirrory. May pala Isaiah, may pala Jeremiah, may pala Ezekiel, may pala singa luma tigin just kalil akalim meke me line up siya pa pala. Harsh. With angaul sa mas lapay pal nata siya. God ilorik makin ngon lan God, third person triune God. Tireki orders angaul sa mas la. Bible Genesis niket Revelation in maslon ya tao shinji na ke tao shinji lamfo ko mut ko ya. Shigenan ka ipsingan. Orders angaul in maslon ya tao shinji na ke ya tao shinji lamfo ko. O dal samsung kun masih fun. Palang si kawul flat na lalas matagal ke Jesus Christ. Na ifingat li Old Testament ma akademia nganta na may palangan Jesus el taka fulfill na fon na mafaka klalos ngan. May palangan samon may chimay taka akfalyela masaya chimay taka. In the future siya na si kum kat nga talye ya tao sin lyosom la palya mo ilata ka isus la Bethlehem ila enwakiye Calgada ka Calvary in ela makuluklar tao sin siya na ka tao sin siya lamfoko met angaw il katil sam na chike ngonlal in fact message fanan si kum singe in kalim superiority in kalim la asin kanik mols ko fan na sikom inte tafung la comparing na ke oye shayalan felang tana wangen mitkain wangen book shim la wan na pa prophesy akfonyak la ke mitchifan na pa Jesus Christ narakate na wo wala tikin in taga ushe na sikom na in the past Jesus was the prophet inge na taka na kay iputa na el pa matol falat siya el pa ay prishilash ma mirroriak pa na kay sacrificial system in the Old Testament Bible of makailan wakiyet kung nantolo el maulyak el somwi matkamalutut ngan ken maulyak nga kay lucian lenangaul na fakyak ke me or masapta siya metan la tukun len cash el sokak som na lang tukun len cash ngan mot ko ya mo len singaul siya plus len angaul may sikat na sin may ngan rela len lamgaul Feast of Pentecost na shalatari kafasingan ke liftikas nong todo in kanem ke la shakpena yataw sin siya yataw sin siya lamfoko sam kunyak metse in the kafaka lang si kaulan papat mal nga kuminte fosek mi siya ke katinitala asin kenekin molso ko fan pa Jesus Christ and so that he ascended to heaven and seated at the right hand of God Father papabala samon nakatliya of astolu sim like papalang prophet priest tatoko siya
Na inge na in our current dispensation, God, Jesus, God the Son, the second person in the triune God, imtake leyo chin God the Father. Elefoloco. Floksingan, let the guy serve, let the guy me, King of King, Prophet, Priest, King. Ovostolungan, David, el tokosashe, el tena priest, el tena metolse. Solomon, el tokosashin. If you got the ovostolungan, wang and met the Bible fulfill ovostolungan, when a Jesus Christ. Met palangan, met palana, met tolna, tokosana, pitchay, ma payeshi maitaka in the future, which is for us 2,000 years ago. But Jesus Christ. Yetao shinshi nage yetao shinshi lamfuko, metangaw katel sa pasapela, in so much la Genesis nega Revelation. Nga kuminta ko ulitusin nga kadin from when at tiki nila akalimikam taga, when an accident ka makatashkang. Oslo minka online, we KahsInKol lowos, there's nothing accident about it. Mark waki, kasmolan katin si bataga akas makinyekat. Kaya langkalang pakutan yoklas. Lal na sin met na kay wafel. But Jesus Christ. When natal, when an ingenek, shayan, Jesus Christ magain. Naragataga summarize saying we a cash on a yok matagasil tikin nga ni nakalim nila. Jesus magain pasal lake Genesis neke Revelation. In fact, lang si kaulan kat na sin fell on the phone. He mean to save us. I see al samsung when Emmanuel when in kanigin mo so kung ngayon takain kasaw me when wang in sik ko ngat katikan sefigadi in kanaklan kat magay napakan isla makuluklas nara conceived by the Holy Spirit. Emmanuel singa taga kalim ke conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Ilan taga Emmanuel in kasaw me men masiwa siya magay na asin kasaw. Taga issues le by Virgin Mary, then itak yang humanity sila nga nen pala aten humanity larger may kuluk. Then when alaman mweta som na finsaksin suffered under Pontius Pilate, crucified, dead and buried. Gospel siya pangan. Elemenako siya pangan. Crucified, dead, buried. On the 30th, arose from the dead. Complete. Gospel siya mga kumtaga. Akketeyac on the first day of the week, January. Dahil molya. Promise na sin met na kayo. Wana John 3:16 na kalimye. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. John 3:16, it's a common grace. For God so loved the world. Mansin fella, God, pangan nature lang God, lang siya fella na phone, inclusive to every single person in this world. The transition point yung mga kuminan kalam kaya pa, that whoever believe shall not perish but have eternal life. So, kat kulo kaksakin kat kaya akta, yan ang wogo matakain akalimya kain kenek, falat lang superiority lang Jesus Christ, hindi ka nake puklali pruta na, impel siya in the church history, kalyayak Lulalfongi ngayon, impel siya Lulalfongi nga tawanan, the scale pack siya nga, sam kin, Kenigin molds kumalitia kel elos kang and kel Jesus Christ. When I done the flair Lulalfongi lalos on my choose when I done the flot na get Judaism, which is me self-righteous pamasa lan Moses. Puklime ko siya matigin tres ka lakal niya. Na may mas like brunge finger some lay put up your fostolio. He was one of those being persecuted.
Eslapellen smosla saptai kaske ama saptasingal to Lulalfongi ke ipru ladalan ipru inakayamit Lulalfongi in tunaka ke superiority lan Jesus Christ. El falaktigi lupuven, el falaktigi masapal Moses, el falaktigi sacrificial system, el falaktigi met pala na kayo, el falaktigi met tol na kayo, el falaktigi tokachan na kayo, el but Jesus Christ, King of King, the Messiah. El makay na pa-flat. Nasi kumisenge, persecution mga kumak-art ka nga, lokalak matakasyong ka nga, kadin silya na Jesus Christ, manil katang na, el takalaman mo siya, suffer every single man suffering in this world to the crucifixion of his own body on the cross. Ako min matake si Kosok klaseng el katang la, kos na kayo. So therefore, mga kumash peke katang lasing when in molya kelenak tolu islam na kayo fela islam minche na true kaksakin gat ke akketeyac wo ma tagal sa tikin interest kalinge wana lakala minge kada letako shita loan kadin set up kada som focus na ke ipakos mal daga akketeyac ke Sunday school sermon la shapangan inge na kada som focus na ke Sunday school in me in fakala Jesus Christ pen Arke belching agat pulo kaksakin gat kada som meral tikin interest kal in wana pel na ke wakot pulo malap kya akketeyac wo wolom kulo malap ke belchi kumusyengan wi me akketeyac ke sifac LEUM ko mariching kum kulo malap tigin kada fogot pelo kaksakin gat game on the gong pa skilla nga kanisi choir Seattle bang nadal vine bang well long so now right pang lap tingin tigin mo na nga matuwingin na okay pa fat niya
Amen, Lord Jesus Christ, elang sila nagkakaba. Si sila nagkakaba, untuk wiowos, wiowos. Inge yang terbatas. Amen. Bela nga siya tasyung kumin. Tagayin kain. Kolkat nagi lesson names ngayon. Nakatfa. Ngan kain translation left lang. Ay finaka. Lemisilipan. Bine. Tasik pelan lak. Pas namit. Well, kulumalap. Well, wana ti interest ka lakalim yung kusli sermon lala. Tari, benediction na retle. Inge nakat pret kada som nage Sunday school. Na wana fin siya kakat fact ya wiki gas fara. Fara na kaya uli tusi nga kadin mirrori na alumet Sunday school. We alumet awi lash ke church lash Kosrae. Evin kom ko flying som nage yen alulom locally finan Seattle, ka finan Texas, ka finan takalas finan ono lulu ka kuam, ka ponte ka Kosrae si fepen na. Makum ko flan rela na kaya aluan, yot na nasin met klart mamanas, matay nom si lusan. Kat lik sol si wiyers masak narke, me karing mislalan fela ke pelching e. Kat in we ko was, in we kaksakin ka, in fact at kaslan ka, ke online platform jilan met Kosrae nga, KahsInKol.com. Naro, kat rela ipse meta, in akademi ba na Srui lulap last ke met kulansap paru, Lanka, ti interest ka, ito ka, fascila online me, sermon siya me ke KahsInKol lowos. Inge na kada transition na ke ipsiak liwoma, orek pa na ke church flush finan ko try, en ponte, en kuam, en sayang na kayo wa. Pa Sunday school siya. Na Sunday school siya kapta ka akketeyac ke mante. Na pala ta ka sipe akketeyac na throughout the week, katusiya kunokon ke Monday, katusiya kunokon ke Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Relevant sila from kunyak. Taingin na kada scale back, kat ke mat na kayo mataka online ngay, kama taka pe natin alige kakamenan. Ikesta pa mga nakulapen na ipusap tayo, ipusnya ul pagkatasong na kaya ngay. So with that, kulangan usye me kanon koto na phone siya ngay, we kanon week siya, usye key force, usye Mwe Read nga inchi pa na uskateni na ke Sunday school siya. Sunday school siya eving ako matay wala pastor to finance syntax. Ke matakuan layback. Kan me layback interaction kat ka interact maka latela ka mantini ke siate. Pa nga me mindset si may na kadin katari ka alumet kat kaksakin ka dingin na katakan na ke wanay takan lut kat na phone na lut Sunday school si pangay kat wanay layback interaction na eving kom ke sumas la kamen lo man nas kateng siya ke pelching eving kom ke insang yakyok ke ko ksenchiak si ma eto kana siya interest ka lum ta ka liki epe ta metti ke som na ke me atmosphere in education siya na ke kat lut Sunday school pa Sunday school siya kat na na relax set back ksenchiak it's open forum Sunday school siya to metti ke ta kana ke an namanas we na ke me si fella lap ke kota siya katash ke March April May ingen na April we chemit pakat ta kana ke may kisya yok molo pa kota na phone siya katsum na ke me slide shack lungan wana akademia katash ke unit aklu si fashingan ko long for the next 4 Sundays matay ke Henry siya April and encore Christ may kisya fallen na sin na kayo Christ may kisya fallen na sin na kayo katash ke lesin on court lesin eat course al course siya ito ko rin makin me si fashingan nara next Sunday makadata ko akketeyac following week ko week siya to ko an kada siya ta me si ke unit aklu singan be ready to answer it ko me si ke koto na phone singan be ready to pange Sunday school singan we're just taking everything off and just takan lutut community at interest ka katitigom with the katikata sa nakapag ke kaslan ka
Masing ka tera siyan rin na kayo. Na nga fat na pa Mwe mga kayo nakataya. Yokin met, mantine ke siyate. We may Sunday school siya pa tigin tres ka nga witnessi. Nga witnessi fashion niya ikasla mo siya nga. Manil ta kayo, kuya na phone na upfront niya siya Sunday school ay kaya mante. Na ilka pa siya kuno ko na phone na mantine ke siyate na kaya maluto siya nga. Pang Christ magkisya falna na siya na kayo. May unit na phone siya pang. Na kanman pa lakula week na phone siya eke mante ya. Na ilta ka akyok ke mante, ilta ka akyok ke Tuesday. Elo kya ala ke mangera. Ngay ora announcement siya nga flow na may ka na siya lanta ka. Siya pa repeat malra ke mante ya. So pange laisin akon ko siya pangen laisin ya no on ko shit ko sal ko siya. So next week mante lutu fale Kata ka usot outline si na kesyan niya, wana recommend. Tukun man na kayo, tukun alu in etawi lasr, kata usot pa outline na kayo next week, metigom somo. Kung so makakom, mta kemante, mta kriti, man na kayo Tuesday, mta kakakom le, man pangem finshak siya ke Sunday school siya. Kaya kung so makakom ngayon, kung ka nakakopen na siya uluman. Arok, masing yok siya Pange masih dah kena siltikin treskal week told you som lai lang ay. Kamay sa lesikte ketika som now selam January pelchin week siya. Na kaya siya ng lab siya may tak na siltikin treskal nga ay kin nga proy kin ikat na kanita ka we met na kewa len na kewa. Nga tala ko Oasr len na kewa in lom siya santa. Inta ka pa na week at na kewa in akketeyac siya. Kaya online ministry lan church Kosrae KahsInKol lowos yokshube na pangen outline chima le ta tikat njeng nga siya kalime akketeyac tay ke mante le ta na wrap up interact katli ta na met na week na phone che pat ta ash mai chiluma sa ta you should be able to interact ke le ta ra call Sunday school chinge na pangen laisin siya kon ko Christ mai ke siya ke pelchi fan na sin na kayo Hebrew ya ne ke me Ipu singaw, for singal yan na ganoon megos. Ipakos pa taka kangan, ilakatay ka mantea. Napangan kanon week siya. Kanon week siya pangan. Siyam yang alon kor siya pite, ay siya lam nga lu, ay siya lam nga tolu, max singaw, Ipu ya. Mangan na phone na ilta ka, akatay ka kasi kuno kangan. Tangal akatay na, wo siya like ke me mantea. Na ifin ko wo siya sermon sila na, Mana kayo masam niya, masih yok esta ke week na phone siya palta ka akketeyac. Palta ka na ke superiority lan Jesus Christ. Na yung na yung pangan flow siya ekatera week na kayo outline liti ke mante na taka kasi sifac ke kasi lan nga tangal in January kata ka interactive tamat na kayo kain cash amat na kayo. Na tigin interest ka lera fashion Yay korsmail tamnal shirle ma. Kaya nga lo sila sumata Kosrae fashion ya korsma. Atal na ron na fara. Nga flokte fashion per flok na rolos. Ta en ko marswan kaslan God in we got the online ministry siya. With that being said, let's move forward na ke lesson name na ke akketeyac nga. Akketeyac siya pangan. Kume som na piya nga even ma ngamta taxis Aulunar at pastor to if nga yaya nga tayo nangan to read the first nga klasyengan ke Sunday school lalo so. The Christ te uchat na inen matal mawrek klasyen mwet shorekin etay oye na payo al som nan kasao el mutawaek inge in kaksakin yematan God. Pangan akketeyac siya na Sunday singan Lulalfongi ke Arslan God nga ta akketeyac tukun me Sunday school na ko lalu in etawi lasr. Akketeyac ipu singal, for singal ako, we singal yalon megos. Kumalieta na capacitary sermon siya na ke Sunday school singal na ke alun etawen, siya ma phone siya ma, siya tangal, si fela lap las na ke koto siya si fela lap na ke unit siya si fela na ke week siya Akagat na ke next week, may taga si fela sa siya. Naragat, kula man lap ke may kek na siya katsum na ke
Laisine makat liki ke mutawaek ke taka shibbe fakat ke pelchinge mashi meta pangan konek la meche uchak faka nike en matal lena shinge aklu akketeyac efo Christ ta mishe pelchifan shangal lalfi mo alle kalem na pa akketeyac week xenophone na aktolu konek ke usheshi metin liye shi accountability partner so what's your accountability partner na ke tawani akye in langshe or mawo na alle shu kaksakin God ke mai ke na shikel tamle tikin treskal wala tamle me kil wala bena lim minister tamle shirlingan ke arsh pelta le pangnya akye accountability partner kadin me being accountable for each other na ke ipshinga in tawani langshe or mawo Malia na ngon wan kat ma e ushe ke kapaslas nan sin Jesus Christ pa ushe wana kun noin tana luo fa ko ke ngon ma kalen me ke meto sisak du ke meto kela tel me gor first no lua pa kalen me na ko tsuga chi me tan akaye got atigin with that being said ngamo pangao tlan chi mamret makine kuma chi bana ta ko rala mashi me ta pangan enina na wushe absolute necessity she ito ka sapta ya fos no tolun ka long lal course ipsik tolu mam tram kinapangan a better me sacrifice aklu fos no la ko rakalmia a better tabernacle na aktolu tago a better priest tago ka ipse me tapangan ipse aklu apa makisya manasya a weak sacrifice kumata ka lina ke iprusingal fos na ka akos akalamia la mana asara na kalwaniyak na reputation siya kaya all sacrificial system siya manas compare na kaya finality sila Jesus Christ Old Testament sacrificial system na kalwaniyak akluo na in remind niya kiltalta elos may kulo compare na kaya masima Jesus na taga usyan siya eluchak pelchifan ela makuluk na gawa in the past present and future itakla makuluk lan fela, itakla mishe lan fela. Nasin elos na kayo washe kapas na rala. Lulalfongi nil. Natin na ina nakes makinyego skog. Men elela na fon na. May na nakes makinyego kaya pa langkalan yokman kat na sikum kawan natal. Compare na kaya Old Testament may sacrificial system. Akluo ko padak tolu siya malaki akve ka mantiapangan kasi wala na siya. Me Kashmiri kan akalim yaklu me perfect sacrifice for sinyal sina ke sinyal akos ya kata ye ministry like Jesus Christ ke for sinyal sina ke sinyal lu na me race lalan for sinyal tolu sinyal akos wala ng akalim ya liki kata ye akos ngay ke mantea el takan akyok ke kashi kunokon ngan inge na kada takan na wana interact we summarize here masing betiga somalu inetawi na aksha finan pangan implication kesu ben mana kay wana in mga sikya kada e move us e motivated katin som na ke o ya makalam ke sapta singaw for singal yan ka long me ko singan mamane pangan me interactive introduction mode na ke Sunday school lash online we met lash ko tayo na ngayon na ngamtana nga follow ko ng may mic na siya teacher siya lash nga dan taga first namin nakiba ko smile akketeyac man dia na to ko yang nagatfasum na ke all unit awi lash na fin siya ka pangan chen min na kay wakat taga meet me sermon le kataga Bible study lang nakatagalo ni Dawi for so long that God will allow. God magana KahsInKol kat kape singan. Nataga kulo man laptigin. Ausut pala na siyong. Kulo. kaksakin God came, Mr. Lipan lang akalimian. Ikaklangan na chat line nan kadin kain tagay ni sisin sige malutut singan.
igek la met nukewa namnas ta interact. Kuno man la. In fact, mas lesson names tolu na masimit ngan konfinita kom nikie kaklu tolu mam galim gean na gosfin lipsulash sermon sila ka nga sham kun na yok man sifac sila nge sham kun nage confidence in God's presence nage kashing disan pasi sa nga ke establish superiority sila la nara masima ko sham kun piye nga pa nga should ba mutawaek nga kastan ka ba mutawaek pa bal Kosrae na ta sha fin nga should ba na vlogan ma dali wa sing sincheck sila gimit oh okay stuck look muna mga Sang. okay kung nga should ba na vlogan ma pa na ta sha may nga ke base mga ra ke kastan ka ta nara masing aki kadin establishment nga pa puksima ka de lutut kaya nga piye nga nge as puklime ko as pukin masap pangan na as puksinga luo ke pukin sham mata as sham Ya ka ke Sunday school ko ngan ya kon sukulo ma. kalon so ngan ba 512 5512 pangan no sung kilong How? 4 1 21 1 Now when I got telling me I'm with last Kosrae namnas relax got Sunday schooling in for the next 30-40 minutes. Interactive. Mas 5 5 12 4 1 21 1 Once ang kitchatan 5 12 4 1 21 1 Tigin meli me ko shemeta. Pange pamal me kosh nge Win ma supplement kosh ma Judaism based on nge Finange mesira ipru sham kunya ka Manchichen baba sliding back sinage Judaism. If what tafung le pangasman pienga. It was a temporary thing waiting for or foreshadowing the permanent one. 512 5512 4 Some on New Testament while we had it too. Na kay bange bugin masap ni Mekos pa 5 simit ngan singan lu singan to ke Joshua ne ki me Esther pa singan lu singan bugin sham mata history history na konfin emot ko na ke aspe shuf singan lu samye ma singan na sham mata ke Israel pa sham ke nge dignai sikap ba na limekos ito ko ngayon pa bugin lalmit met wisdom limekos pamdawaek kel soap Sam so KahsInKol si Solomon pange galem wisdom poetry literature law history na ingin na poetry ka literature bange wisdom soap niki Solomon na limekos ito ko ngayon pa Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel bugin pala falet limekos nge na major prophets okay Dokelo siya so nigal Malakai el buksingal luo isang bela arsh matamalo tutsingal luo in mo arsh association ka direct makin kalamasen tigin kan minor me major me difference lan major minor singan me na yok I send dok balla ngasum na geda na yeit fu lam nga metiki issue still on lame balla la nga el me los sala na ke mo me yean el okay simula tal ngan simula tal ngan lol ye amda financiero ye na nga ul me kosh kacham get tau yeit fu lam nga bang na minor prophet ngan pa elosma le malakai pa me tari na mo period of silence sesikyaka wangin masudbe shamanyak muslim agadel de jud sangsin met balange en bok lagi wa met balange na para meto il fatto que na ako shimit ngan esami ko vindi pa bandu manas pechin maston bukluong
yang fukusi bang met marsloan. Now New Testament in dawaek o metiget vers metaan konvindi buktol ngolya na fon na bang buktol ngolya mo kay na fon na bam do ke Genesis fani ni ke Genesis el fani ni ke Malakai buktol ngolya na singere kade samye ke pa mata pa old eleta tolu na spelling ke testament an eleta ya TESTAMENT na tarela 39. tolu si ya si lan na foundational le wangen kum de mokle na kumanga new leta tolu pe au leta tolu pe ta sam dalem ke pesima pite el forken wel naknas sin mo tialga la tolu pelit ko rabal mammo pelit no itnol pel itkos na time se kom vindiken maslon tolu ye el rela longo itkos pare la meto fani ni ke fakkiaka na sia we kom ganda ke apa kospelakos for 1 papugin istrisingen 21 lata ke rom fani ni ke chut na dalong siya pangan na bugin palasi 4-1-21-1 na pangan payapal magat matu fair na ingin agat kan fast na met kung finamot ko pa na ke itngol balit ko siya na papangan lusya siya ma spensi ke diknin gat ke Onde como fukle man in map shina ke pa pala aw Vindi pa ni ke ta ishlan mati shran ngai na lan somne ye. Singal lu je meta isang lusya meta na nag-i-string ke ulang sa siya la churches bill for ke so ke rekma Ore mo. ke news testamena namni ma si kato ke ma singi ke katralang ay kung finesyukla fin pa na ke katsomne ke ipru li katfak mo akos meto makluk John el bugakos na rekma el buginistri si fanda na limi ko sin bugapangan nakatang matolus ngaltolus ito ko ngayon malalpol nara akos plus yelime ko sang singal tolu ligas di nakumeta la singal ya patakalan ipruan yung ulang sa siya the master ang asamam kaya ng pacl a very number system aske na first time na ke maluto tas mchinga na ke introduction di mga orekle anyam dash nga akketeyac na ke den mokrenmas aus always keep tidy na ke mer flora carpet mga nalan na stain free ngantulogo na win share screen lako ano na stain free na ke man nara philosophy singa akketeyac la a place for everything and everything in its place na samsam kunyak na ke lom sisin nemata singa ma always keep tidy na bavakla a place for everything and sinaki manakaewa manakaewa aninensi nara vakla pel matalik ekran navel mga shitel likene utya ka elki tenolla niel dalana ki me paketin kofsim dan ki kata sungallaske Kosrae magate tannen yer fa tutyak na din loma ka esta falak loman pakumutyak if when nemata singan nila na ki preserve lom si silngan nara ilki mama rekli ke nan nalike munen le ilki nalen na innesnes nara katsamsam ke me a place of residence na enlan kada belgin nesnes pristine in an original condition pangan masilaskian na enlan kada ilki nesnes velaswe nemata ilkin näsnes pelom sillä nentem tangu sukma fokfoknen. Uskatan nagalesin konteksan. Na puksinga ipro pang afakim tawakangange before and after Christ. Old Testament na patsamram ketaria, New Covenant na pakatsamram beketaria. Nara takanasis kadinetala kisamsam nga takanasin Christian of Jewish heritage. Nagsinsiyak singa pange Lata sing assume na sin siya, na sin Christian heritage.
Messi sin kunyakat elosin cheflok nage Judaism na pada akketeyac Paing. Na masi bang kita nage inge na pa kasi siyak sila na siya na pa sumasta buksing ya. Wang inte na kalim. Ars model fakt nage. Kata fos makumgan sum nage di kata madela lut para del mo anen pola pa kumgan sum nage pushing ul faston ngulakoshan. Kumgan sum nage pushing al dolu faston ngulakos. Kumgan sum nage pushing al dolu faston ul dolu. Kafin de lu Peter dolu fasting al mi koshalon koshan. Anadalin alut na sil. Na ananang pangan si pesi madal sam kuna. Na ke samanyak na ke sim singa epistle singa kata bela latanga del my epistle. Fact ma it was written before the destruction of the temple. Pacl si ma destruction si ke temple ngan rekleo. 70 80 kumeta faka aski pusingal fasingal siya. Na som na ke masi makata sam kun na ke puklan masa pa puklan palam ngaya. Akelemila recollection of law of Moses mga nakewa alto temporary el point na ke mesi na ke rekmalan Christ finsak singe pa sam singe datkan ke nara pale misteli pan vakingena fakla kat takal ke pukla lipru sapta ko singal lakos na ke sapta lime ko so epe saptal ko saan pakat na kain identify Christ as the high priest of the new covenant napata ko author singal ta kain akelemila esamram ke sapta ye fasin ke it ko sa nilange pange recollection makumena naske konfineta kain akflatjekat Kom kan de akflatjekat ke lang silum da evin kom tera na ela kom akollah siya taliklo na lera na siya inildala atap abiyo dade na faskin genek ma akia na ngak akalimila finne mga de permanent asakta makadin sapgun ordained at that time pat kagi sermon lak mising ya na mga nakewa ema man tako ki manapay si matako na para facsilal me le Mr. Lipane sam kun na ke ipsimit mataka na ke mesi absolute necessity singe ni na sinama Christ in si fena kisya kanal inela makuluko tilen na kita ko na ke me shan ko sa en ka uma na pasmon yak ke fosong doluan yokin da ko en sam kun la me Asinin nasi. Ini na in aknas na siyak in la mainge manak kayo makalimiyak taringe. Tasakta oya na pain kasaw ini na may kisye ma woliki woliki na pay mainge. Nakalimye na ke masake Jesus Christ. When kulo si fanandin kat. Eto kayo norala na ke atonement singe. Narapa fact nge. Maing na kayo orekin na tay na oye maurekin ka sao na painin na in aknas na siyag in lamaingi. Pangima mga lutiye kaya makalimitari. Tas ta oye na pain ka sao ene na may kisya mawoliki na maingi. Na samsam ngan samsam na yok na ki me orek magunya sa ki Kosrae in me in sang purify elements ki old covenant siya. Na ke worship structure na pangan mama saman yak kilifti ka singalon ko fasingal mi ko skiya na ke o sibe makasamram ke apa me di men priest ke pa so priest ke na chin ka mo la dal si fena aknas na silos na me cheulalo siya and in long an na mga fasom na ke saman yak ke fasya singe kan me pa art better sacrifice siya vataka na baka chamram kundari la me better sacrifice singena kadi tatari la te ke shake Kosrae shake me Jesus Christ me fanna nara shasya me fanna te shake Isaac mata
utakjakil na moria, men shakela kuflapena me, aratiloki masebe. Na fastong wala ko siya shamsham kundaki, lomnuk siya kain matal siya, fakta ta Christ tia utyak na inen matal maureklasin mo ito, siya rekin tayo yan apay. Ilsum na inkasyaw, el matawa inge, kafe cash yumdan kat. Mana kayo ma, urek ma kunya kama pre-zero, bak shamram ki kasi symbolic, man-made, mangan earthly place of worship, mana fela pa mangan. The Christ, however, enter into heaven itself to appear before God. Nara, mana kayo maurek, nga kasi nga kinan symbolism siya. A simple siya. Kaya ako mis ka-fallen lame mo. Symbolic lang at Lulalfongi. Kadis bread siya, kadis wine siya. A symbolic mo kaya nakishansi siya sa ikwen lem. Napa, siyam kunyakla, me, ilsum na inkasyaw, tukun, ilsum del pa Passover lamb siya, Jerusalem, ilsum del pa Passover lamb siya, napa en wakiel, nan misa molya kaya, napa fakla, ilsum na inkasyaw, appear now before God, pailas lepo layot yurola. Na men, longo lumiko siya takata na, fakla, kaya matol falatan machu eluchak na inen matal na matal kaya na kayo elushan ko siya. A Christ ilti eluchakin kiseka na sifena kipel pakantin. Nara pre-siya pakadakalim kaya. Dahil na again and again and again kimalo siraya. Christ did not offer himself again and again like earthly priest did. And he didn't have to go to the most holy place. Dahil na kayo panafak reaching a pelsi fan na. El son pelte us shaki kosho, elus shaki el sifena. El son melte som ke yenga, el super som ke yefasha. Yewlele mo. Pelsi fan na. Nakalmehan ba sacrifice sila kasi sila lang invalidated any other sacrifice. Para fact mo fana mayan fana oing ilakan kayo pelbasbas. Iki mutawayan orik levela mia. El tiar oing inge kapkranin safla vela. El sikya kipel si fana. Mayak falye pel na kayo nila makuluk. Kesi vena kisya kanala. Fin pa Christ il sigila nuke pattern sige old covenant siya keleran mo inalan mi siya na sulba mi siya kain mangan. Christ's sacrifice however ke pel si makisya kinyak leila kasi vela kisya kanala il shamtayak covenant sa si na covenant sa nga the new covenant was the perfect sacrifice. Nara fakla as a result, he came once, for all the time, by doing so, has removed the power of sin forever. It is obliterated. It is forgiven. It is forgotten. Nafakla, akia kita kaisi mo din misa pelsi, nata ko elos fat nanan ko yaksinkat. Inoya si na inge Christ oye besi fe na kisya kanon la pelsi. Inela makuluklan mwet bas, ela fasi fil si kyak pelsi akluo. Tieta elan si fil orek makimakuluk, ainda molelos desya sanel. Na para ka chamam ke ipsafla si na sinmet Lulalfongi. Inkan fashion. Men Christ kills if I nak kisya kanala ele lakolu makuluklan met paspas, met Jews, met Gentiles. Kadash kepe. Na taka si leva taka doka, let taka inta should backnas na si makuluk. Ael taka inta molik los na siyam ta tapnal sanel.
Mwene for, kat mwe taki kat mulfin felo, kat mi siya pel si fan na. Nakat mat, tana sana ni keklakel yak singan. Kat mutul. Napat rider sila ni prunge, in fact la. Tukun kat mi siya, mesit ako, judgment pat ako. All people will stand before God. Ngara taka na sikom Lulalfongi magish be fagasi. Baka tram kun na ke fin shak singe hope. Nara trilachi singe matolu nge kat na tram kun na ke faith, hope and love. Mwet Christina kat ke waita ke misa singe kat li ke mulan lem. Laisik yak. Na eni na nan pesikum la na nan ka siya taka petako. Nabaw si fin shak lakum. pacl mi yakyok ke faslong laikos ke saptayan. Mwet na kewa la mayak na ke mochilash ke ma physically ka demisya. Na pafakla, but Christ died only once as a sacrifice to take away the sins of many. Da nage lem Jesus Christ el misya pel si fan na el molyak. Ke molyak sila yung elesta makulukla los elash Lulalfongi so that we would not have to die spiritually. Kada temisya ngan. Ke pel si malimik siya ka na lang mesi sikya ka. Pangan turning point in history. Makikisya niya klasi lalingen. Elakalim completeness. Elakalim finality of Jesus. Sacrifice. Namasin nama. El na nataka na kaya. Nagigat samram ke met na kaya wang pakalim ke fasya. Fasduo. Iprulo fasya nga. Ekatli Jesus. Directly pa siya ligilibufe na. Kikadin pel. Tagilang kalanglan kat. Ilan mi siya. Kemet na kaya inge. Katli lak flati yakel ke sitte vulan wolacna. Esa nakish ben mi siya. Siya kayo kya. Jesus el som. Nain kasao. Likely elefalok. Misha Lala took care of sin completely at the complete na finally. El na julbarek magimakuluklara. That work was finished. Na pasisara is second coming. El tagay siya molala na silo siya tapnal. Those who are eagerly waiting for him. Pangan he will proclaim the full benefit of salvation. Those who are eagerly waiting for him conveys a warning, reminding the leaders to remain faithful. Ora ke ngata ka ke ipulime ko ke sermon la ka into ko. O ka kom de ke Lulalfongi ke kasten God. Menefo katash ke period sima shike meshaf ngatagan shike kat. Na top na ke meshaf ngat bataka ke meto akos fasakos. Meto akos fasitkos. Meto akos fasingaul. Me fostolungan have in common. Pel na kewa we enter time of testing and persecution on hurt. Tawagin to plak kumafak mo. Masa mastafak o inge. Uskat men ke ipsyak luong Nake me kisya si mamanasya pa iprusingal fasin na kaya ako samsam kunan. Na samsam kun na nekipel si makraisil pap kraisil mettige el misya met orek magun yak shake kusho ye na ke zang ela makuluklan meta or a guilt offering orek. Now, in the new covenant between God and his people, God pacl that he will remember our sin no more because of what? Make Christ's one-time sacrifice. Now, remember our sin no more. Now, oyesi madel na repetitively na
fasina ke luo mataga keep siak lungi ke fasinga ul chinga vakla masaplan mit chu Judaism atia siemwe shika shak kalem ko shiwas na ke mana paia la masi na main akollah ma wosha sikyak in belfasho na para ka chanong ke foreshadow kainin ki sesifan na rek na pel na kewa ye na ke ye ke maingi masapatia kainak shiwas sila mo tsiarama ramo kise inge da losin fotodo na sinkat mwet sialu na sinkat fananas na na po liki makuluk lalo so los na kantia si fil palam mayatan makuluk makainin kise na kewa etui tia si fil orek narata ka na shishka hindi na ke old systems in the ke mesi masaplan mo si sakkalimi ke akketeyac el shadow shena ngana ma shishki ma taka mana pai ma wo sheda go pa akkalimi ki proigo fas singo na ke luan kita kong elera direct access lakum na sin god mayen masapa it was not the final plan. It was never able to provide perfect cleansing from sin. Para tena pangan final plan siya. Sacrifice sima etaka na pay mawo. Eletaka el teore kiye. Afuna wo mangan lakan tuinay ki masimita. Kanmian ba mwet maalungan na kan purified aknas na siyak na naing dalsingan. Mamaylos guilty gengan lakan wangan latari. Napangan si pesira fact mo weak. And weak to remove the guilt. Masifan na. Only Christ's sacrifice can purify people once for all time. Pakalimia kipruya fa singalungan. Ke Christ il fasyasalom nuk siya. E utyak na inen matal ke pelsi fa na nakfalye. Pel na kewa. Samil din na us shan neni ka shan kya umukul may kisya. Okay, shal si fena. Ilesi na siya shmul lama pat. Only Christ can remove the guilt from sin and our clean conscious. In kay naknas na sila mamalong shikatyak, anin na naklasang Back writer singa sige nakkalimi na ki, me saptaye fa singa lakos ngayon lang fine pay nalapake yokin masan Christ ya kay noro. El isel ang si fena na sinkat, na siya may kisa si was. Kingon siya mul mapat. Shal eaknas na sila nanak na kayo alash tiki alyaliwangan si be the cut kulansap cut mode. So uskat mi nage in akes makinye meta pafastolu akos taga na kayo. Eki kisya ore kiya na kayo may na akes makinye meta ki makuluklalosa. That's all it was doing. Paanangan mamakisya Ora na silo sa akes maginyelos. Na vin ba fastolu ako shanta ko mesi kisipin kisengen. Mana na akes maginyemeta ki makluklalosa. Ifo mayen shan kawa shan neni mukulunga chekay nila makuluka. Nara daily and yearly repetition ki kisengen ela kalimina na ki makluklalosa. Inakkalimi la shake neni shake kushunga take away sins. Teko. Tajakta yes let's not make mistake about it. It was ordained and instructed by God to Moses Aaron. Di matakinek mafwekek tenaro. Mapapal na sa fact tenaro. Kiliftikus. Pang mo Levitical systems na
Alright, the magan animal sacrifice. Mana pa siya fataka, pamea, paipsiak tolungan, the perfect sacrifice for singa sin ki singa lakos. Taka ke service and Christ of akma. Metol na kayo walang chiwa, elos arorek magunelos, len na kayo. Era kanin kisya si napel na kayo. Tasak tamay kisya ingit yan na kain ela makuluka. Napangafaka. Teka tasak tamay instruct yung na silos men, el foreshadow siya na. Nga na si maluli ya manapay si ma ataka ke pelfal ke akwaklan God. Nara author siya nga taka ingan rela argument sila nga. Alright, taka, it does not so. Kita ka sila nga, papin na taka sila ka. Nga taka in-establish la na ki superiority silang lem nga eh. Ang masim author siya nga ilarang nga eh. Ilta ka ingan akiye do this lan metola ke covenant mata siya. Naurek malan priest nga so na siya fla. Naro, same ritual, same sacrifices repetitively. Nara, elsum nagikainin mapangpang sin offering. May kisye na ki sabin makuluklan mo ito. Jesus Christ become what? The sin bearer. Elda ko, el paurela. Usta makuluklak ko mo. Pangan ka ta mamakalimiya kung hindi ka live di ka saptakos. Fasi, nagatol nga limekos. Para askainin mamadalala na kayo. Si madalrik pagganyan badal bang trespassing offering. Liptigas saptal makers for singalakos el samkin yok. Na burn offering, peace offering, makisefur. Pangan mamaylo surik makin shangan na kaya. Mama shate rik makin yak na kaya. Arspe makisesay dal bangon crane offering. Arske liptigas ngal luo. Katring offering, liptigas tongol dolo. Lafa kaya. Sin offering, grain offering, string offering, burn offering, peace offering, trespass offering. El shakna manas. El dekain esta makuluklan mo ito. Na conveniently contrast na gilaim, Christ ilara kisya si fan na ki makuluk, siya mana neto, el mata ki lepo leyo chin God. Wangan siya sin priest, siya flaurik malana, so min matake place of honor, we God papatamasin kasao. Christ's priestly service requires only a single offering, pame himself. Ilaver belsi fanna insang ela makuluk lashmeta. Nakipelsi na malrela, his duties were completed, shafla. Nakisafla pa nga faka. Dahil misa mulyak, soek, kilin Pentecost, and he took his rightful seat at God's right hand. Napangan pel si mga writer si kay Prunga David in fact mo, LEUM GOD eto ko siya esulela, LEUM GOD in fact na sinto ko siya limlak, matasis kakleyot, ni king of William at lokaloklom yebum. Nara, kataga din siya nga, alam daw kalimek, na parang atak ko inakalimye, na fakya superiority sila lem nga. When el kalme kalim, wala na langat, el amal eben na langat, el shukya fela kasaw ke kalal, langaslal, tugo niloy, akyatarin ganik inanakmanas ki makuluklan mo ito, el matain kasaw, kilepo leyo chinkat, siya kalena. Katil din na fakta sin katena sin lupuven, ka Aaron, ka Moses, ka na sin met pala, in matalepo leyo chil. El den na pasi sira nga akalim na shish.
Matakana ke ipru saptal ko siya. Tak makalmen mana kayo mga faking pa or siya matul falat o inge lash siya matalepo layot ke tron ng God falat na inge siya. Na pa akademiyak na kela may kisesi maurek lesin wen kulo si fan nandit kat nge completely satisfactory. Then I should be repeated, never needing to be repeated. Therefore, he will remain seated. Le matana en si my lash, when he chlorim, da in their sit lash, Niki second appearing, my fatako. You know, yes, in inge, Christ la yepe, si fena kiseka na la pelsi, inela makurikulan mwet pespes, el vasfil si kiak pel si akluo, tia Thailand si filorek makimakuluk, ay namolalos na siya sanel. Kaya samsam na ki Lulalfongi nga tali o iya mo ikeklape na sin kasimwet. Utakyak son the claims of heaven. Nakatita pela pole lang siya siya nga ito mo en wag de palalay liksisile. Na utakyak ke landi nakiwala na langkat. Nakayikom yakom kat ngatalel Steven. Ngatalel Steven sisintikin masolle. Tukun Steven el sisis laki mea ngan matal el ngaitak inga shawa el wala na langkat. At sisas el tulepo layot sin God na el fak ngaitak liye. Ngali ka shawi kekla ewan na din mwet el tulepo layot sin God. Inu siya nasikum nga kumin rest in Christ. Sabat in Christ. Mwene fo el mata we esano pelsi makadelerata mwet lokaloklalin oana sima lango yen niel. Since that time, Christ waits until his enemies are humble. Pasi sarang hausi naki me iprusi va singal tolu fak makadel tiena fak na sin katay na sin debu fen lal patalepo layot sik. Napapenakalim yo kisam siyok singal va siya lal David e. Lem kadel fak na sin toko siya siya lem lak matasiskak lepo layot. Niki nga fulie metlokalok lom yeniyak. Matlili matlala. Christ paid the penalty for our sin. El mole la ransom shatari. Naki ilrella offering he perfected forever all those he is making holy. This should be in the Rick. Nara pauta ka akalamia king ako making Lulalfongi an. We are believers who are perfected forever. Kung neta pole na slide back, ana masimasinsin kanyak nga Kipel si ma tukyak le liki orsuko et patate patkilye. Na sumnor olana na yesya. Şamram gelen elde na şöyle flokle. Ilikin Lulalfongi si ngakum long dari la Jesus Christ na kamise mulyak tari. Elfak mga liki ko si nga wiowos. Yun siya Lulalfongi fame elfa soe. When believers are perfected forever because we have become new creations. Siya katpapel di mo matal. Napa ngayon me matakain akketeyac. Kasi in Christ, we are free from the penalty of sin. Nag-judgment siya. Kafin na nag-power of sin, compulsion to sin. Nara, utaga na siya ngan, kat kanita makuluk, mawo. Nara, kingakom siya na mulfin fella siya nga. Te kalme pa, ngakom free of
the presence of sin, ka temptation, ka failures. Paul si fena hartmasi kedel bang torn in the flesh. Mange masak pena ma akwigishin gat na sir. Dasakta kadin esmakla, we are saved by God's grace. Check na yun na kadin kaping analin. Nakip crude processing pangafak piang ke metawaek fas itkos metawaek fas singaul. Sistak look. Apply and makaslan God kain sang kashagat ke mulasha. Case in point. King amasa. Nga itala manakewa mamulasha ke. Nara usina si kanta la shaki Jesus Christ pa shamjam ko hindi ka Lulalfongi ke. Ta usipe na si kanange. Takta. Kung dahil release yaw yung ativugi te cram book. Masinsin nga stroke yak. Kung dahil ka chid bahis la shaki ka skili element ka ngan pe. Lafke magnesium, potassium, hemoglobin, hematocrit. Kanin mangan kay wali na ke. Kaya pacl na ki mungu gasipin mga aska nang andiyang pamuna ka. Apply scripture. Siya el sapta si vasinga luo. Kang munen kat. Pamea. Fruits and vegetable and water. Nakatmas mising katsukla. If katalemas. Masyaksik masingin. Kadetakle mas. Siya at fancy gospel singayo. Siya lang nagsita ng katakle masa. Or kat-apply scripture ngin kaya siya katpege daily living lasha. Ngaski mga na si correct mo parang nga taga nga nene yo kuku. Kain tafo. Nakikatafo ng kastan kata elin na rin patati. O nagimeto siya ng lulusam ke ars kanin folk mafutea kain patati ke. Nafutesi ma kastan kat ma katakaliming enen patati ki futesi ma kain kapek akshuksuki yakin kapek. Te kain fukar karlena in siya katlong kastan kata mga te kapek. It's not gonna happen. May kikato kakat lagi kastan kata we become a living sacrifice. Kat may kisesi si Vena anake polvak ke rom singa lufas sinage toluan. Kat become a living sacrifice. Ara kat som Jerusalem na lom siya na kelali na yen mamitatua ni wiyata na kat blessings si. Kat lam si mutawaek and lasr. Kat sol si may maek mungu. Napatakan keep safta si nga sipea pang called to preserve. Napakalimiyak mo. Lela katin kalekak na yurin kat. Kimainge, matuyak in Lulalfongi. Arshikosyo klasinge, inutyak ne inen matal na matal kespin miselan Jesus. Elikesta na siya in kenik sasya. Sin kenik na kemoul, masyasta lustus siya, au kemanol si Vena. True is dead on our behalf. Kemiselal kesipes. Believers, kat Lulalfongi, can boldly faskeko inutyak na ke en matal na matal in their heaven's most holy place. Makisbev ka because of the blood of Jesus. Especially when a believer have access na kime heavenly sanctuary siya. Inge nakata siya access. Desud be kat na sin matolge system mata siya. Kat na dalikpra na sin kat. Lamay ita mo kate minus kapi kama C minus kat kashas na roll. Wangin maltekan tinak na sa sikum ke. God now sits. Christ now sits at God's right hand as our high priest in his heavenly sanctuary. Pakalimiyak ke ipruan ko singalyan ke longon ngan. Kafindi saptal kush.
Fasin na ke luo, kasaptaya fasin singis ka luo. Sa si masam kun yak nge, sam kun. Jesus giving his life for us. El si fe na lapo na la na sir. Inu siya kasi na si kom. The encouragement for boldness is remarkable because under the old covenant, ke oye mata siya, the most holy place was sealed from viewing. Palish the siya matang orela in the liak view ke ang curtain siya. But Jesus died on the cross. Kel milya vinchak singe tem lish the siya curtain siya ke temple siya curtain siya il replace the tabernacle. Muselik na ke fea patati na nitin. Kung gandi ke Mark singal mekos, ke gospel Mark to mo lalkos. Para le Mr. Lipanil minister na siya kaya ke frente. Na ke pel singa il unveil glorious reality that believers now free access to God. Ke si ben Michel and Jesus Christ, elusien na siya so yesinga. Nara chon il fa ko inge, ke chon singa la kos fason gosh. Jesus il to boko le fa, ngapan genek e pai e mol. Wangin mutsum na yurin papa fin checking nga. Malakse fivakla, os met tolvla chila shemata makunel pa in lemilomsin kadin kasha. What Christ has done for Christian is the focus of the three exhortation. Na exhortation si met ngayon, Paing Lulalfongi lasr akluo na ke fincha class na ke mol siya nge na aktolo pa lang si sisin siya. Mayen believers relationship with the high priest inge na they can go right into the presence of God. Nara author si Gabriel nga il bangon kat ma kat kain som na yetan kat ke insiya pa in Lulalfongi wangen doubt Lulalfongi la trusting that he will hear and answer us the lipsika the long kat kadin sista na nak toas fagama mayen shama sprinkle il sang aknas na sikat le. Na samrong yung sacrificial language pang pafako inge fine paye na lapake yo kien marsan Christ ekoy na ro. Iniselang si fena na sinkato ana siya may kisya si was kengan siya mul mapat-pat. Shale aknas na sila na naklas na kayo waliki alyali wangan sipe. Takot fa kulansap kat mul. Masikal siya ki old covenant siya. Masinge na ke Jesus Christ it complete. Masige old covenant it partial temporary. Nara manos siya aknas na siya klikof. Masige na kalimipit siya sila in siya kumnas lang. Ana ke yokshibe ke baptism kafinde na ke tawile outward signs siya na ma-represent purification that Christ does live inside us. Pasis ka samram ke symbolism Mayin samsam kun masima wopa aknas na insiya singe somnalik. Ke pel si makaturalawan masingan mat Christian kain approach kat malilita insiya spe. Narake mainge Lela kadin kala kyang na yurin kat kain siya paye Lulalfongi paye kain siya siya aknas na siya tatari liki o yaguluk wangan na nakashngak wangan na naksok mano siya olyak tatari ke kofnasnas lela kadin shukya na kofin jak siya kat faka kinge mayin kat kain Lulalfongi la kat ele ara oana mail wala kaya
faithfulness lalbang. Readers were encouraged to hold tightly to the hope. Shamram gun ke in Lulalfongi ke kat e mama kalimya ke when nather Jesus Christ. Nara tagay naksafila na sisla lela ka di narulana nan ka ke sisin si. Ake Srui na kalimya lang sila ta sisin si. En aru ay naramawo lela ka din tiya fulek ta kay nilash na ke peli nalu o na ke katamwetara. Ekadin akkay sisin si yokki meta wana ko wasli da lenlan lem upgran me. Giga chamram ke casting encourage we're talking about stimulating strongly, arousing incite mama rela meta in kain mukikuyaka. Kadinara o ye magat kain akalimina sin met ke compassion silas ke casting kat ke passion silas ke. Kadina kalimi lang silas na sin metil lala. Na ke pesi ka taro inge godly righteous living elsifena produce good deeds. Ara oye si magat daro nge ma kat pangon mo katara mawo in magat maule. No. Kaya nga komisyan Jesus Christ na siyers na katorek makin mama sham kunyak nge. Ino kakketeyac kada. Now we become to live etawi Christ, like Christ. Ano ke Paul in fact si Koren. Singa si Fase. Nara katin na kanak kaye si sinsi. Don fulok na kaya thinking good deeds is gonna give us salvation. No, it's not gonna work. Righteous living will produce kumingan kasha mit dilimit lala. Nara si mga kumin na nara ba, kadin din neglect pelinta kaya niya. Man pacl miyang pela bang sama tagalan lema. Matlalfungin lal ay arena karangan sisin siya. Kung matlalfungin siya, kung rub shoulder, we matlalfungin siya proy. Na maluto siya nga kaba si matakag siya ng school at ako na siya keman naksing Christ ilujak pel si fan na. Insiya na kisya kanal. Na so agash ki en matal na matal si masamram kunyak. Eli kesta na si kumtare. Ingen alin faydi ako min som na ke. Meshe shuk yang ako min de som na ke en na matal si nga. Pangay kanon maluto siya kisya ng school. God bless you all. Klamalap. Dr. Rum, na Mr. Liban. Umute? Una? Kot kulo kaksakin ke alumet taka akfonyak lan akosma tikinel akketeyac ke ipuya shit be ipusingaw. Nangen na ito ka na ke alumet awilash. Alle kulo malap kaksakin ke akketeyac mataka ke Sunday school ang. Ada wait up lagatin pa nga sab tikinan school na. Ayaw siya kung tulong nga taka proila na katsum na ke Mwe Read ora aluin me itabul lasr ke pelsin. Kofka vinko tigin kung siya ko na vinko. Ima nakat pangay. namit tas ko siya kat tulong malap ke arsum ni ke pelsin nga. Kata sum na ke unsukong nga tukun unsukong na nakatsum. Wala siya proya nakatay kaluin itabul lasr. Pangay fintrack ke siya nila kayo wafale ke KahsInKol lowos ke online. Kadin taga wiowos ke share sermon taga wala Sunday school na niya nakate kung nagkakaroon tayo.
Right, lumalap jin mwet wias. Kimurala shootwe. Da esta video singan ki chunanon Kosrae ki ngamdak Kosrae ki yadari. Nabangaw si in outlaw ko mo Mr. Liban ng singan. Pelang flock na roy lumalap. Well, lap. Ito ka na kasi Bro in Kesla. Nakatsum ready ulayla. Nakatfasum na kaya ma-readan. Ito ka na kaya akketeyac. Kapelching namnas kat Bro kapelching. O kat flat na lash kabalya shu malalap kaya kas mo lumagataga. Is kaya ulusum la. Nakialumet. Nakapelin santes kulinya nakadako la kadin ilyak pa akollah in long gas. Mo lum kaya alun. Ita wilash ke online ministry. Kat kulo malala ko kat flat na kaya laylalong. Ikesla lom na kaya me equipment na kaya wamataga. Kalin ke Oasr na ke pelching. Yok tiki na kaya wa. Kaya mutawaek en fel fashion na ke pelching. Kumulayla Oasr. Kom desire into well. We met na kaya wa fel. Shalli kalin ke talit na din God ko Israelites. Matagal ke sacrificial system je mamsang na silos. Kun welalos. Na ingin na akfashiak le no fon na mga ke shan Jesus met lang ulas. Improve yan na pala kung ke wikot. Met na kawa fel. Kung kasyak na when na tum siya perfect lamb. And makana pa kanikin mold na yurum. Nagat kaksakin ko malalap ke pelsinge. Sipa kaya fi malalap. Tamana kawa makfashiak kya using in fact lang si kawulom. Flat na lom. In glorify ko. Ukat sa naragat pang nakiangan lom. In wikat kay siya ke pelsinge. Ikas na in siyas na nasa nankas. Isyong yan na in kat. Kas mo loma akketeyac. Akollah ready silpa long siyong ke pelsinge. Katla na finte ko one mo. Agat kaksakin ko makflat ko. Ito la kumkat matal, kumkat lang si kawil siya. Kat proy ka mana kay wanye, kay nin Jesus siya matang umas kat proy. Amen. Amen. Lumalap. Namnas kan riti me. Mute. Kilala mute. Kung mute lusa kaya, tigin. Niche. Kung din na kay wong lumalap. Lulalfongi local LEUM Jesus Christ siya kaya. Magulang na siya. Tanga fashion kay nara. Manago malang siya. Awaya pa nga fa reading pa pala broilen. Lin na kayo. Ang fashion kay na ko LEUM Jesus in pala na kayo. Kaya mo. Pangan mo lang lash ke. Itawi lash na ke. Akwaklan LEUM Jesus Christ. Kaduko eh. Kat walang Lulalfongi ke LEUM Jesus Christ. Pangan mo siya. Na ito ka na ke me sifac lash na siya niya ito na tigin ito ka cover betar ito Lulalfongi ke Oasr God. Lulalfongi ke Oasr God. Confidence in God's presence. Namar siya ito ka kaya ipusap ta siya. First singal siya na siya lako. Siya pa first singal yan na kaya lungol mekos. Naman sumni ke read la nagatfa siya pa takol na kaya siya proy nagatfa na met. Hebrew siya first singal siya na kaya me siya lakos. Evin wang in Bible na tu, na fin ko in display yak machine kung wikat. Pangan me, mutawaek yan, ipu singal for singal CFL, na singal ako. Akal miyang, may tol na kayo walang may chiwo, elosar or malalos. Or malakunelos, len na kayo. Era kanin kisya sina pel na kayo. Tarak ta may kisya inge tiyan na kain la makuluko.
akrai shalor kishashi fan na ke makulu shamano nito nail mata kela pula yochin god el mata we asano pelchi makadile to aro to met lokalo klalin oana shie me long yeniel kem kishashi fan nail actual los kem kishashi fan nail actual losle neto sha aknas na siya tari iki makuluk panganip si meta me fossingal sina ke singala kos nagatsum na ke fossingal na ke longul me kos finko pangan takin chengan ke mainge matpuya kin lalfongi arsi ko so klashinge uchak neinen matal na matal ke supen michelan cheeses elikashla na siya sien kenek sasha sien kenek na ke mol mashasla lun lustlushe au ke manul shifen Artmet tol flight she large, share makunelpa in lemi lom shin got in the shroud. Kemainge lelakadin kalakyang na yun got ke inche paye, lalfungi paye ke inche sha, aknas na shak la tar liki, oyakulu, a mano sha, ol yaklek tarike kof nasnas. Lelakadin shukyana ka fin shak shisha kat, faka ginge, main kat Coin Lulalfongi la card la roen la mai wole la ke. La ka din arulen non ko ke shin sie. E akesha in akalim bi long si large machine shin sie en ra mawo. La ka din flek treni large. La ka din te flek treni large na ke pelinalu. Wana ke kata meta ra. Akadin akye shin sie yok li me. Wana ko slie When ako was liye, the len lan lem upkaran me. The len lan lem upkaran me. Lo malap ke Mwe Read. Matagal na kaya kat kay siye ke mulin live ng lasr. Na swiya katin som na ke siye proe. In Srui kaksakin kat ke kas mong lan. O lem kat flat ng lasr kadalya Srui malap ke kas mong. Matagal kat pretty long. Na si Xiong Ye wana ka dakkalan me siyak Xiong Ye na ingat kay siye kadin te porong mo kena kadin suan mol kena akosten na ke ulay lalom kadin lalfungi ko mo katflaten na ke oyema ko mo siya ke lang si kawulom na siya ke wan na tum Jesus Christ kat pray amen tigin fakam kan long ya sak na po, first met. well kulo kaksakin God fingat som liye me akketeyac na ke teams go ke alu meta takana ke ipakos akketeyac na ke Sunday school large aga takana ipak lu ai ipak tolu akos iplu mala me shafla ke dilal tikin ke Sunday school pa usha Mwe Read lot nam chingin naga taka parallelly ip tolu akos ka ipak lu iplu makat Read ke fos singal china ke singal akos wi fos singal yana ke longon me kos ke ipu singal lan takata na evingat som na ke kunokon na ke me fretea max singal but som lie me literary context lan me max singal som mata ke sapta kos takana ke sapta singal pasila sapta singal ke mak e ushe makuluk se mashambram pinyak ke Mwe Read chila singena fos me singal chie fana ke singal akos Mwe tol na kay walan mwe chuo elos ara oret makunelos len na kay wa era kanin kishe she na pel na kay wa trakta mwe kishe inge tia kain ela makulu nagadin na kadin kalam ke mwe kishe shi makalam ya kwit na fon singela Shan Jesus Christ makain na patram pinya elpa finality tamasima na kadin som loin na kela me makuluk singaya Pakadin na kadin sa kaliye backdrop siya na ke may kunokon na ke fretea nta ke saptay course kata usya kata reference ayin alaw define nature silan sinful nature silat ma akademia ke Genesis tolu fashion na ke
in the current situation makatashke interest kalila kalamila, we're still in that. We're still in that sinful nature. Mga natagana akluke gata kadinagan or makin kaslan gat na ke sacrificial system si matagal ke ipru akalamila kaya Lulalfongi inge Jewish mer Christian belging ak kayo kaya persecute gelos or much mas la ipru nge la ta singe na sin inakayelos into na ka ke me ke superiority lan Christ ken kenigin molila simal taga sang sifena kishakana la fin shaksin in ushe mapaya mafon la singe na shir ta metigat som na ke mangana namna skata na ke for shemet ka dinadalay for why it's so absolute necessity nan taga sifena kishakana na fin shaksin nakadasa ka wanang akalam ya kuno kon sige mak ne saptai course na fin som ne ke mak saptai course fos longul fasho akalam yang el sifet ba fak masha illa liki mwet pa fokil na nga from the inner being of a person, not necessarily the outside. Figatlie factual mak nga gospel mak som ne ke Genesis tolu fos me ikos na ke longol sie gatlie na ke fall of man tana mi siya nga Adam and Eve. Make disobedience lalos katilaki ang masap ildatin na liye akosten na ke masap makatilaki ang Satan ildaga in a form of serpent matansingan patatyang nagkikiapal Satan mukul singan wipa na matansingan aragadash ke me sinful nature siya pagkatata ikuya na if a kusheshe if a sacrifice lang Jesus nga it's a must napapin na ako kaya ke Genesis sapta tolu fasit korsit be Genesis sapta tolu fas nongol siye Adam and Eve sigedan protected from their sin or makin shock fig trees kongan o taga na ke sapta tolu fas nongol siye katil winiya ko sang kulung ko kongan nakomalos le liki makuluk lalos prefigure foreshadow imajimataka akfonya ke ipu sapta singaw across gospel ng Jesus Christ across Genesis neke may revelation tana sam kunya machifan na masaya si maitaka isla makuluk may makuluk na nature we inherit the nature of sin la Adam and Eve may makuluk nga makel sumanang el chifit ba fact masya illa liki siye mwet pa akfofokyal ta liki in siye mwet na nakuluk o sikyak makolol in koso pusapas hakmas koso in maslun mwet payak rapka oro iya kuluk katasik elakuluk ngat-ngatin mwel lasr in sifac as a poklot makulukingan na kayo taga linsiye mwet akfofokyal na. So, it is absolutely necessary that Jesus will taga akollah Moses Aaron. When Moses Aaron, elosos ke nature si mak gospel al mak akalamyengen na na nakuluk hakmas koso inmaslon met payak rapko aroya kuluk katkan tunching lieta na itakang na sileran talik na talingan dikin tres ke lalakal na mema klikluan na taleran en mo kikeshupen elosin na upay akwakwan kat oil dan met chola priest I priest lan met matan fel Israel adal ko flan nuke men makeme nature. So what does it mean for me and you? Absolutely necessary that conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffer under Pontius Pilate. Hena na Emmanuel singen taga na sikom inka sao me kapas na sin maeta Emmanuel katlawi kat pange shikasha ka pange me sifac katin Lulalfongi la
Aslan kata na namataka na plan before even his creation el na relatari then we met na kewa lamayak leke temporary sacrificial system ke Old Testament taka fulfill ke ultimate sacrifice ke Jesus Christ fin shakshin therefore when the long sika del ke kat in well this is the nature of God the shock the ke ben kiki apal shedan Eva Adam ushe na nakulukin share Kachipa define extensive na ke me nature chenge na ke kota fosha yenge. Kata na ke kela tia saptal me kor foshinga lia. Right malani ko pa o arule na kalim. Pa ke ko show la ma fok. E o ia sa falin marton mukula matan. Alu na sin marsolaila nut. Ashangai ame lenta kaskatrak. Nan ka ke sifena shelig a shikara kya sok shoy wowan e mai nge kewa. Wangen mafela kan ilyak ne insiers in estla makluk ne. Shayan shan Jesus Christ with the work of God Holy Spirit in us. Nakadasum define Lulalfongi si masam from kunyak passage saying what happened when someone turned and put their faith in Jesus Christ. Order of salvation that is the only way to get rid of this nanakuluk. Rap ka, ilan kusro, kano yengan para chisha jelda ka, mayen elkaknas na sikat with the living water. In me, God pacl and we God. We cannot approach God our own way. The perfect lamb need to be up on the cross. Then we say, it's an absolute necessity. Whenever weak sacrificial system sila Aaron and Moses ma for week when los insielos oana insia come we are sin by nature so therefore conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary in kenexuenan taga in kasaume taga ke ngon God or ela married akketeyac Jesus lang taga laman mwet suffer all the way on the cross, lanu siya. Morning, misla, amon mapat. Nasin na kayo sa Lulalfongi. Kadi na rin sasa ingan la we deserve death. Al daga nanak na fon na insiya kuluk magad sam kin. If nga som nage kolosi inakyok ye definition sin makuluk sing. Ya kalamike sapta tolu. Fosal ko fal. Inge ko jene na intia na sifilara la mainge. Kaksakin monsa Shangersha in one in Kashinak Lukiamet, but Kaskasinamin in wiowos. Nick met Kaskas key up Nashin Shie, the go sister Tarimol matter lowos. We're at Makuluk meta. Inge goes in Molkin Shie Mol Sasha. Kat Parella Mol Sasha Shenge. El Aksashi Pelnaga Wanake La Malchifena. The KahsInKol arulena ito o yan na Paing. Pamol. We are becoming like Christ-like in all aspects of life. Having got falela or malangat, ingon lalingkat kay siya. Inaknas na sila, and siya Old Testament sacrificial system, tekaniilyak, shake animals, tekaniilyak. That was just a prefigure, foreshadowing. Aro, inaradan bel na kayo, inlen na kayo. Taka belching yes, the high priest getting that Holy of Holy. The Holy of Holy in Shekat Napmanas na Shilshifan. We Shekat Napmanas for the whole nation. Taka ken New Testament ma akalimir ke alume chipa Sunday school lashingata na Jesus Christ is the final perfect lamb
intaga ela makuluk lasna kay was kin non ko mamakil samon ngayon siyan mwet siya nanak kuluk kusuin maslin mwet paya mga pasiking nga akmas kuso rap ko aroya kuluk katasig ela kuluk ngatnya din may lasr in chifale da spoklo so ilalan kanikin molso ko na yung siya lunga pangatakan kapasyon na ke masyayang na ke sap me fosingan niya na ke longon megor akala me mo long siya nga ito ko katin akketeyac siya katin som we alu katin deflect pelinalu in kaksakin kat but we cannot get there unless we identify me nature siya laskan kat matkulo fostolo mga uso da mak ikor kelati al megor Colossians chapter 2 will give you that very nature Keynesian mwet. The conscience, imagination lan mwet, affection, reasoning, memory lan mwet, Keynesian mwet, we five senses larger, being cursed since Genesis chapter 2. We pen up creation lan fella singa el cursia katil cursia kes ben siakostan lan Adam and Eve na in pelcha na we've been spiritually dead manos continue to decay every second we been a creation lan God around us it's been cursed the shakta restoration of patakatari kalim ke tausin lu som lalal taka Mijavin Shakshina, but there's a future. Katli kuno kon nagemante antana. Akali in the future. Kati nusta ko may sangmas in the presence of God. Kasi ben millennial kingdom si may taga. Sam pinya kaya siyam yang alon kos ke kuno kon gemante. Kati taga sang on kaksakin God because in what there's a glory in the future. Akali kaya me kaslan kat ke siyam on sugo mar sam pinya ke kuno kon ke me mantian ngan katta pa na akketeyac tustelal tikin treskal akkalami me sibet pita tolu singalal ko na long luot na Jesus suffered so therefore he can be exalted elta ko na ke kuno kon silal ministry silal nge in fact pap kat papa and after that, ilsom na finshakshina in rather ultimate sacrifice singan, suffering singan, ma Aisha from kinka kunokon na Wednesday, si patastan ke sap Aisha sa palamallu, Aisha sa palamaltolu, wait ngan tinaliin. The only Israelites did not see it, that the Messiah need to suffer first before he is glorified. Now, I think that the Galilutut lan Jesus Christ ke New Testament the Paing. El taga-fama, el pa-Messiah, of my Pharisees, the scribes, may tutingan, rejected niya. Part of the plan, rejection siya taga na si kumising bakat ka-partner with Christ, kana ketoko siya through Jesus Christ. When I pray me la kalmi ke tiyan si saptas niya lowos, siya na ketolu, kadil fat na siya pray, through you, I will bless the rest of the nation. So, therefore, si Feshi lash me siya nga kalmi nga, Lulalfongi ke Oasr God. In other words, that's this God we're serving. God Abraham, Isaac, and Jacob is a relational God. He means to relate. Now, katikan som naron, may kat matal si pange. Na if kat liyo yung definition na kemakuluk siya ito na pele na pa. Kung di kayo may kuso siya, kung di kayo may pusapa siya, kung di kayo may kikiep siya, kung di kayo may lasr siya, kung di kayo may fakat makuluk, ngat nga din lamya, kuluk na kayo you cannot come to God on that nature. We have to come to the blood of the Lamb, Jesus Christ. Magana. And magana pa kayo nakmuli kat, kakmatali kat kadin som naron kat matali siya nga. Wala natin interest ka nila kalmi. When we approach God, His way is the only way we can get to Him.
but Jesus Christ. Nakatagal nag-iip si May, when kat nag-fos nung megos me fos singal yan nag-longon megos kay iprungan. Katin, taga, ala di na po ay Lulalfongi keyword singa patako kay ip si meda, fos singal si singal ako, si patako ipru singal yan me longon megos, ipru singal, fos singal yan longon megos na keyword singa Lulalfongi singa na repeat, emphasis ke fakyan Lulalfongi singa na repeat ya, kosom literary context sapta singal sita na lisia ki Lulalfongi back na April som na New Testament Lulalfongi na akong kain relate pa na evin kat ke mata ke presence lang God, we need to use that keyword Lulalfongi. Man Lulalfongi siya pa usiya interest las and matal matal in kanike akwa ki yurun God. We need to first put our faith in Jesus Christ. Kemainge matwiya kin Lulalfongi. Asiko sa class inge in uchak ne inen matal na matal. Oana si Lulalfongi. Di ba nil tin Lulalfongi met? Di ba nin takin se koso in se puso rap ko. Elor kain mapakanta kasi ben pak ng yuklan God. Ilikal na in siya lipan ng taga na Lulalfongi siya. Once you put your faith in Jesus Christ, pangamasikya ko. You are born again. Universal baptism siya nga ngan kat iyakin Lulalfongi siya. Therefore, indwelling of the Holy Spirit and mutawaek. Nakumta ka na kaya ako stenlom na ke riti and kaslan God. Ke or may nganin kom, ngan siya may yakak ngulya kom yake, ke misya siya ke karta ni vida na, ingin na indwelling kom, na kaya ka riti pa pala proyak flat je riti akosten na kaya kastala kumatawaek sisisla. So indwelling of the Holy Spirit and filling up the Holy Spirit is two different things. El indwell because you put your faith in Jesus Christ. And filling up because you obey faithfully in obedience to God's word. Kung tila matarap, kung tila sukukun kurso, kung tila kira makulog, kung siyangin singkat, na ngayon na, elte intual magana, Jesus en taxesis la. Kaya Jesus en taxesis la kaya malanganin ko, di pa nin taxigeni. Therefore, Paul ito ka kilay talalfak nga, mo lala elte Chris, Jesus len kaya malangan, nang Jesus line, ba't kuluk singan. Nasya kuluki may rapawi ko mga. Di pa nin pakuluki may Kosrae. Alata ka wisam ram kin malan kat niya, makipakot ang yok man kat na sin. Siyam su ko makalamit ka siyam yang alon kos nga, kading kaksakin God, fakak wala na lang. Pite la kalamit ka laita lang nga, ako lang, pel na kawakon fakak wala na siya wamas ka nga, pangakalim, pangawala na siya, pangawangin na siya nga, kasi ben gospel. Ito ka sang na fon na maulan na nga, inela, may kuluk, finfela. Laki katas ka nga, katoon kaksakin God, ito la katil wikat, we have to have confidence that God is here with us. Pang transformation siya. One matalin 12, katantay kakostan, sigani mo lalipan, makuluk lalipan, sisisak ang anman God. That is the process of transformation, sanctification, wang mafela kain, or transformation eh. Siya yung nganing kat kay siya. Yes, when we put our faith in Jesus Christ alone. We are born again. We are regenerated. We are being built. We are being transformed. Sanctification problem. We are being set aside for the work of God. We are being transformed. Mananaklar in siya in the God, like a passion na mamatalan God. Katilay tayo malan fel. Katilara makuluk.
akketeyac nget la alle lela kat matal jipange el requirement na kawan matal menen matal. And the only way we can worship this God is through spirit. When kat ngon jipange when a son akos fosmong lako takalem. Lulalfongi is the key to start suppressing the nature of a sinner. To suppress the nature of sinner, you have to put your faith in the blood of the Lamb. When pangan makena, inkenek so my transforming God. Narving kat liye, for singal yan nagalongon make or mariti aktari. Akketeyac wosil tikin tres ka na. When you're in that transformation, byproduct lan ngon man KahsInKol, you're always gonna love someone. Genuine relationship lum na singkat na kaya ako stand, you will always love someone. When pangifakulan ngon, kaya tiyan may korfos ngon lu. Fakulan ngon palang siya. Engan, misle, mongfushet, kalang, oret mawo, aru, posisel, sifen na lemfe. You are being transformed to be a holy person for the Lord. One Mashaya. Aga true kaksakin kat na paike, maluto si matagayin si kakketeyac ke Lulalfongi ke Aslan God. Christ may kisya ke pelchifan na nasin God. Christ may kisya ke pelchifan na nasin na kayo. Unit na phone singe ba Christ may kisya fal na nasin na kayo. Fostung wala kalme, likias na siya siyen kenek sasya. Siyen kenek na ke mol, masyasla, lun lusler siya au ke manol sifena. Chija sifena daga suffer. Katli ke asyalam malu, asyalam maltolu. El daga suffer ne, pasa chike puklala siya kalme mo, ufna nakalin yagel. Akketeyac yakel ne, you cannot see. Buleshe yakel. Sisyak lael. Mwet sivana sisalla. Makuluk na kayawa. Enya na kayawa ilsyun, katangla. Takana si kumisya din kanem gela. He set the example for me and you to follow. Esamla, el promise, I will never leave you nor forsake you. Lulalfongi. He will never leave you nor forsake you. Pange ulelalan kat na sikum ke me kasmolal. Kotrange la sisella. El matang la keo ke wayo. Wangin na met ngetang na shell. Kat pulesel etian aloin na shell. Al matang la. Kaya siya falin urek na siyes. Wayak siya malas. Kaya lorek oinge na siya. Kat pangan mo may kayo ngay kayak lan kat na siya. Akketeyac el kesben makuluk las. Sung el ke makuluk kat orella. Kat kaya da kesben kalya mail kayo ke. Akketeyac lakat ke sung mailis. Kat na kayo wawan na shiptale. Kaisi se frasken genek laljivena. Allah'ım kadet fidiye felki. Kayak sifalna ma nashes na kayo. El nene makuluklas. Kesben lang si kawulang nashes. Wangin na pa'y mga kumkay na rin. Insang monikat la. Para el ke wikat na. You know our needs. Na ifin ko matahan siya nga Lulalfongi siya. Ito lasr.
Mwe chiskum mashat na yun na iganig mo so kung om te kain falaya. When kumelia sovereign land Jesus Christ in action, he came to seek to save the lost. Shall lost, that's every single person in this world. So let's start in our Jerusalem. Kat matay ke Kosrae, matay ke Finpeam, matay ke Bilyol, Fakan, kel Jesus Christ. Proy ke may klashin takan na ke. Ganigin mo so kung metigi patle. Jesus left alone. We don't know when. The only way we can be sure of it and be ready is to put our faith in Jesus Christ. Kulang malap kartlan madagaywa. Namnas, we are proyla ng asumneral tikin ng takakali. Kad proy, o katflet na kadalga su malap. Kawan na tum, siya tagay moli katla, na phone na, katmat kulub. One shares pay, one shares suwas. Kat foto na namnas, after shares shares taga di vlog na rumingin na. Metigi patla bella. Kat sui kaksakin kum proy ka managaywa, Lulalfongi kum. Kaya na Jesus sa mitlang las kat proy. Amen. Tingin tres kal, namnas kaliya. kaksakin kat, klo malam sin kat game ke. Duti na wo si matip silange. Nga magkawas na kayo kiwikatan. Kadin na kan akolin kawas. Klo malap. Tawin fin. Kifaklaman. Kardorbin. Amen. Nga ki kumindi confirmation ki faka ki kastan gada bangate maliyesi. Elo yesi makataga kadin kain inspiring matwias ngan gasna rin Jesus. Ngan bain kumbe Asmalin J Ebesidor Angeligena ale kaksakin kat ke was mataga wikat ke len misingiag katalumet Shenry School na pa edawi kum was lip silangan kulo ke malutut wowo sakay kat na kay wine for liki magulu clash asisin sinak kay yak na kay wag in langsi kulo ke fak mataga nga itiginis Sarah keng lak Mange kata might ma receive. Lutina wo si makatip sila wala babawin fin. Kaya kawasta ka liki Pase was nge alena el usi na siska din. Di spelas mata na yinengingan biko uskea. Ana fakla lemislipa na katetagain. Aram de som ke alue. Fasongon me was kemilutu cheluti akalemye. Katako kesipäsinge kastan gaden en fakirlik. Kastan gaden en ein akademie kinsin wet wiasma wangen pengene klein som nolomalue. Naragat akfasyo yenge ngan aglen kom amel clean na should be EPS itur glamalap cardor bin bange belsima commute Lambda Sularin, Nalaska Glamalap, Lucina Check, to OPEC Glamalap Katakan, kaksakin kat, Smolin Che, Lambda Rina Lifai, Glamalap ke, may fact makus sa project kagawa, Machiwi as matakangan, Stakluk. New Testament na oyesi makachiga din demonstrate ke abangan ke bukma chamlam ke kospelakos bugin chamlam history she la longol sie bugin balasi ke oleng sasyan pa number man ngan bugin masap mekos buksingal luge chamram history
le megos ke wisdom ko prophecy le megos ito kongan pugin balaflat megos singel lu sa flangan minor prophets abangan tingin cham tuon chum klo kaksakin kat klo ke mwi ka changa pe klo malap amel client ke akketeyac lomo pe Srui ita amen kaksakin kat came tamday kenye klo malap ke lowos kewa again tamday Srui na sheriff in Washington tuo name it you if in name it pelas finan upper Washington nge tamday sibe bako siya wan kewa Ringston na naglamalap kita kaluman kapon maliti siya pati kin skiller el tagay Kosrae akketeyac nge fin pa kumaswe glamalap kita kape in wikat pe kita kanim siya tigin roll Ralston glamalap kash peloman tamdal chuli afadai kuam saipen pakat niya ke gas niya tomorrow tamdal kenye chuok na broccoli na Daniel pachimit matakangi akin akketeyac acknowledge ita kalabusan laro na yokshipe na shish kat kainda ka wiowos shishin ke mamakatas kaya in vale na ke kapa si mga kat upcranin ta ka in kaliyenge nara mainche wiowos na shish in wiowos ko sita la pelsimit pa ka akfar sila sermon siya online kenge pang akfar sila ke superiority sila Jesus nge kat establish mo siya kalem na alam sulpesyan schoolan kaya na kasek na alam lipan nilta ka na ke iplanetawian aki faklala ko sinloang na ke Mwe Read si mata ka ke belan siya schoolan ngayon ale identical na ke kapapin na Mwe Read si na ke belan tawian ngayon kisipin online arakat ko flak Q&A in ale interactive the interactiveness si makat ito ke Q&A nge masikyak ke pelan Henry School kan me pakisin siyak top mga nash na pa na ngara kumyang na etawian na meta ka urike tawian pelin Preston machimaluan machilan churchan ito lang kunakon ngan pelalo sin ito lang kunakon ngan insang aksafila inakfonyela mulututsingan pangan sipesi matakana kayan nara kadin ka nalena pi adamant about it difference ke Henry School Q&A ben kasin siyak interactive itawi kunakonan kadito lang na ke mananaksingan naging nga ko inge na pangan kaya mga kain faklagi pelsi ngayon manila nga kansi unso ko nga usala tam na lipan kadin kalye ke taka nila sa fin pa nga kansi unso nga fin ko fla nakatatay kalye na ke uninak sa flash lasa men katapela me wifi mga papa rela pe mga ko flash kya ka naranga usi nga in kashakat belsi nga hindi la pelos kanyakla akan sida ke ons kung edenda ko para ko sila nga ngaskan click para na lekwel in sikyak well saklok Mr. Liban kumpin kan kasta while I'm trying to get this going akulman manikin la internet issue ka pagka the best me tanga flow not pela na issue kumsak na as kumangin akum da kisi kya gangyo well stuck look then I sikya na ki nga finrak na kaya
Lulalfongi mo as klitch masikyak ki me computer na tiga nara nga te falen kali ki pel singe malutut mo dak fast singe daga na ki kapa singe na kapa singe pa daga na kelim na sish lai kekla darien matal na matal si nara wangen me wangen si feel be enen alash na ki high priest nga when Jesus Christ is a perfect sacrifice sa safla kapin malutut na ki wik singe pa Kishipen kisye si malemi lorela ngayon. Nara el second la dari. Ingeni klakum na kayan matal nam talje. Pana ma ene na yakiru kum pa Lulalfongi. Pana ngayon masifon na ma me ene na yakiru kum. Ngakumin Lulalfongi. Kaksakin la siya invastugun lem. Nara nga fa ko ingeni ingay nakaya kum. Panang masimayan na kirosyo. Naki me basically na tayo kali ito kanila siya. Inaksko siya kikatle. Ekadin pacl pa na kiso malula siya. Kata ni pray. Katlo malap na siyong katpapa. Kaya mutawaek ito kanila siya. Katala na fox. Evin siya kikashalom. Inak na skashikat. Ekipel singi katakulan fash. Insumakay matwiyash. Orek magan gaslom, kat nga siya siyang nakmanas. Los siyan fulwas kinugtugin mayon lom. Asa pa ikatla. Kain mo na itong Jesus Christ sa Lulalfongi ke. Amen. Klamalap. Mange safla yan tagay nila siya. Klamalap na siyos na kayo. Wamata ka. Wigat na kayo na. Kadas.